Ia o te whātalawhatu sa moe le nei vaenga o le aso tō na. Le o whaisi te le wawe atu o le tātou porkalame ia o na o teimi whaavanoina ia ma teimi tarawhia ngai. E le ia isi tātou porkalame i le lua aso taruai ia o le aso malolo ia i mātou nei i le aso aona nafi. Ia ioe e le o se aso le moa una sona nafi aso nafi ia sa u iai le studio ia ua ioe ia pila o le ua na lue le aso na nafi ia ma le aso malolo le Thanksgiving ia le tatu e maua se avanoa e paua wai tatu po kalami ia le ua tatu te mi fisi le vavenei o le i te ale tura tasi le auli ia ona o te mi avanoa tatu malo masani ioe ia e le whaingofie fo i nei mea e ia tatu nunga Samoa ia po le alapa le temi e atofa mo le tatu po kalami e le o iesi tatu temi mau tu o le ia ona pe o le studio le ua e se le mea uanga ia tuai ia le tatu po kalami man whakawina o le tatu po kalami ia se ia to i loa seaso ai ona nafi ia pe ona nafi na tapuni alo ia ai le tatu studio ia ona o fesi umitalua ona o te amaitua ia matua le tatu studio ia o le mfaifo inisio i matou sa ngā ruru e whaatasi le studio ia ona e na o waratanga te mfai ona nei tuo tatou masini ma me whapena ia pe ua umi ona o le toi o le studio ia ua whaifo i ma mea o le whaawawina ai ia le konkarate fo isa whaia ma le whale sa hangaina le tatou studio ia for 7 years. 7 years is a long time. Yeah. Also, there was a lot of memories in that room, in that studio. But yeah, also I'm tang fo il nei o le tatu tua. Ia ona nafila. Ia na matou usu ai le taiao ia mal whanau atoa. Te le mea nta pena mwhela wai. Ia o wawa ai i le tele o equipments ia matupe na whaaru ai ia o le rent o le potu ia o le tato o waenga o le insurance mea umawhapena ia ua e le whaingofie moa ana nafi le aso na nafi na o tutua ma o wawa ai around the room ia e le whaingofie o na si umi ai le tau ngofi fo ia mea e matua le tau ngofi lava ai o lea ia o le o ia i se amatanga fo se temi fo ia ona whailo atfula ia lea o le tūlanga o lo ua ta pena ni iai ia ma le pawawina lea ua o tau mawhai ona uiei fo i swinga ona o le o matou ava peto e maua se matou ava no malatou na matou ngadu e fatasi ia la tam fai e ile fai nga fode o sui e station merta te lona fale e fa nga solo fai ngo porkalame ale ia ona o le afa nga ia le fa o wina o le totua ale si fonga o le taia fo o lo tu mapea ia le quality ma le pauana o le mea ona o le ua ele tūlanga fude le ua monetize ia le tatou totua ma le aunanga ia ua e se fo ilo na whala no structure ina mo le taimile nei ia o whailo atu ia tatou woma paama ia ona nafi le so I'm sorry, ona nafi le aso na tapunia lo ia ai le tatu studio o le lona valu le ni tausanga fitu tausanga o lona tausanga lona valu lea ua
tapuni alo ia uanga i mailo nei ia whaatino permanent atuai ia le tātou tautua ma le aunanga. Ia se iai fo i sisi whaalinga i le lumana mo temi nei talo mole ola ia umi ina ia mawhai o na whaau o na pea ia le tautua alo si ponga o le taia pou. Ia o le nala ua mafoanga na o le stofi ia o le tātou Thanksgiving fia ngai marinei tunu ia se purkalami na fiai ia a o ana nafi ia pina matou aso a toa lava ma sia whanau i le studio ia e tamu fai e le mea fila wa i ma mea ia e whai o waia pitai i soro ia e ia ma mautu wai ma wha ma le potu ma le uma sai ai le nei tau sanga tele ia ona o matou ia se tio o maila i le whale na matua i peisa ta peisa ka ko ke pula i le aso atoa so le tua i o ta vai ia le mafoanga fona na le se tatou tau tua i le aso nafi ia lea ia ile paititi ai ia le tatou tua ma le au nanga o ua e mautofi i le malo nei, o ua e whiangai ma Yesu, sa e no fo sala i le to asa, po ua maua e oe lelelei. Whaafetai moli mau i le toto taua o Yesu ua sisi nai o fu o le au pa ia e alo pa Yesu ia te oe whaafetai moli mau i le toto taua o Yesu ua sisi nai o fu o le au pa ia e alo fa Yesu ia te oe. Wele tuena moni tu mau do lo fa ya wale fa pe na o matu mo wala i tena dai le maua i lo fa ya lo o mai o le fa o tanga te au mai le ola tanga i o matu tanga ya o no matu peria i taro tamai fa kai le to singa le mavai le matu au dia manuia le nei tu la le aso o aso sapa ia le nei nisi vaenga o le lalolagi o lou aso sapati peagai ma le kalisi aso fiku i lenei atunu a o le tatalo tamai o le a le aso i o matou lo lau lava afio e mati ai malōlō i ai i matou uma lau lava afio o le alii o le atua o le sapati le pule aoa o le sapati lau fio mati e malōlō i ai le tagata Peusiana matu talo ia lau mea uma ua e faia o matou pio maia o ngā ia tautolua tautua ma taunaga le mea ia pena fo'i ona mafupeina ina peu e leu mani aona o lenei aso tumau atu mea uma lava ma li'i ai laufio mae famagalo i matou i magalo mea uma o matou sesē ma o matou magalo i matou ina paoka amen.
Ia, e tatu nunga sa mo le ua te ai langi tatu fasangi ma le whaatai, tatu matai ia ua. O dia manuia, nei vaenga o le weekend o se aso maro lo fa umi le nei ia i matu le ngata le au whainga aduenga, ia o to tele o ila tona off mai ia i le aso tofi, o whana nafi, whato atu e fo ia i le aso i le whainga aduenga, i le aso ngafua. Pena foi la fa na waonga malu lor fa na waonga ile mai aso atu ia ai fa to a tu fo ia ta me tia onga ile aso fu le o le aso nei le aso le o le ang fu nei ia e tu fai e fo ia ta me tia onga tu fo ia la tu vasenga ma onga ia tanu mai ona malu lo ni vai aso atoa. Ia o pion o fai atu o vai tau o Kirisimasi le o ta le ala ua wa mata ona ta o vai fo nei le atu nei wa mata ona feo ai ta vale ma noa tu ilunga o la tu ta vale e mo meo real Christmas trees wa mata fo iona pa tu mudia yards fo ie pa tau ai ia mo me Christmas trees initial areas ia pi ona matawina ia mapaia ia whapena e peo ona na fi ena la tuela ta vale mateo o le studio ia e matu pe rua e tolu ta vale matu pasiane ia matu lai wa matan fatiti atu ma fo i mai yas fo i fata wa ia la tu Christmas trees la au Christmas mo ili o artificials Christmas trees pe o la Christmas fo i tu tia pe le la au le te va mai tua la au mo ia ele o se la au fo le pin masanita tu sa mo ya so ia me o la fo manto e se la ia tu te humorista sanga ia pe la o nai fo dinga ai na no fa tu fo i le Thanksgiving ile nei la va tu ia tatu ai lo le o fo linga o le Christmas ia au le so o le mela no fai atu o le matu rotu le Thanksgiving le no matu ni ia putu mai ia ma whanau some of the in-laws ia na matu sa matu pai ainga i le whale o watari matua o le tama matua ia o le la mauta ia sa walau ai matu siblings or fan nisi or fan ia malatu grandchildren mama grandchildren ia watu muai tu tono le fale ai na le vanga tau o di amatale lo no si sili lo le ia langa ia lo tadi tonu o mea nei there is a story behind the Thanksgiving so I was so surprised some of them ua manino manama some of them ele tele lope tali fifi tali mai pele ai na o fai ai ila fana pa ai oto anda le atunu bene you were born and raised in this country so you need to understand the history of this country
Ya o viti la pi o le sa u fa ya o ngai lai la fa na my grandchildren. So le ta ua tele o le me mafua ai ona fa ngai na le nei atu ia mata ua o le aso whaftai for the Thanksgiving holiday. Ua mafua ai ona o latu no nofo le fale i le mai aso atoa. Ia pi e pauale me ai o le me o latu le fale o le me fule le whamatala le me o le pilgrims. And who are they? Who are the pilgrims? Ia mai latu e ana le atunu le nei i latu o tangata o Intia America Cherokees le pi e wala au Intia America Native Americans. Ia ma le tūlanga e se aili fōlinga o Amerika i le nei lalolangi atoa. Ia ma lona tamao ainga e whaalango i ai le tamao ainga o le lalolangi atoa. Ia pei o nei vangana matu o le tumtumunga la mea o ka le mea tau o le mea ai. Ai whawhitai ana urua tasia sia uipu waina, lua uipu waina, ia o na pailole ia le ma le mea ai. Ia o na matuta apelo le wha ai tu po le whawhiafi. Ia pio si tala na o le aso whawhitai ia mo le silafia i tato uma. Ia o te manatu fo i o le to tele au Amerika ia ma tuila. E se temi fo iron tatu o lena fai Thanksgiving ia tai o tatu malo i Amerika Samoa o te tatonu mo se temi mua mo se temi mua ua mawaia vanoa e fai aso whawhitai ane ai ia tai uma o lo tatu malo le ngata o le ao le mamalu le malo malana masiofo o le sunga le i palemia ia le fionga le i palemia ana po la uli le mari toa po la taivao Smith ia ma le fatua ia tu pe ia fa pena foi ia le fionga i le fofonga o le mauta fonga le fono ia po le fonga fetalai ia le tofa ia au apa muli pola alu itafua muli pola ia fa pena foi mission fatua pio tai ia o le malotu tu tasi o Samoa ia ma tai a toa lava ia o le kovana o le lutena kovana o le fofonga fetalai le mauta o sui mauta mawalunga ma mauta sui i vanga uma lava o sa iai uma i lato uma ia pe o se whelua inga mua nei talu ona o loa uia ua pe ua fai aso whaapetai ai whaatasi tai o malo i lua o se vainga le lei o se vainga matango fie ia le maimoina o le vainga i le aso na nafi o le aso fo i lana nafi ia mataulia o le aso na nafi o le aso tona i na Amerika Samoa nei o le aso whareile o le aso whareile na Amerika tusa le mato o le aso tona i lana Samoa tusa la ona nafi le aso tona i a Samoa tutotasi isi talamana ia le sa whaatino ina ai lo mato nu i le vangata ua o le ngata iala o ina sa whaatino ai ia nofo o matai a le ainga suli o mali toa ngā tuitasina o lau tau whasao mai e usisi o le ainga pe a whafonga mai e toa valu papali sofa papali i sa whaatino ina ai a sa wai e tura i tangata mai ni Amerika i ista mai ta i o le pūlenga matu ni pisa mai sinieko o peo te tau loa no fōlinga e o te lei lono na ingoa ia ne ia e whiloa i nei ia e te lei loa e tau atu i lo matu nu i a inga o si o matu nu e valu sofa papali toru sofa tai male langi
pa suafa se iuli. Io suafa se iuli e fa na tusala e fia. Walu sfuma tasi, sfuma le lima. Leo fa inga o nofo na faia i le aso na nafi i le ngata yala i le maota o le sunga ia pali i kai malelangi a pele ia o pali te malelangi a pele ia o nalo ia le lasa ia uma i aso na nafi ia i le li o pali cham ia o moto pua le tu mai fea heni hene o ai le ngosia o se yuli fo le olo o fai pule mai le vanga tuto tasi mai tua i vaisinga no mo mua o sui tasi mana ia o fainga no foi na nafi e iai tangata o le malona iai sa iai le li fai pule o le matutu malona mla u pali wa i tonu rai pali tuai no mla u i le ngata yala ia o lo o fa o ai ia le sunga ia pali lea ia o iai tonu sa iai le li o pali John te malilangi sa iai foi ia namula ulu sami leota pali i sami leota sa iai ia pali i lio ta eu maspau ia sa iai foi motu pua se yuli ia o motu pua ala ma John te malilangi o alo ia o le sunga i le pali i fele te malilangi ua fai langi le folonga o nga tayala la tusala nga tayala e fa sanga i man matu ai ngeli tuala yuta fa sasa le tusale long ia va matu le tuala tai i lo matu fanua le ua a melisi ainga ia pe o tala tu mea ia mana ia ora mata na nafi e pe no fai atu to tele ila to tangata manai tangata matu o lo tu pulanga o vai to tele la haiti ia matai la haiti sa o baba iai to tele fo i o matai e fai atu i nei na sa o va ai iai le foi la no fa no atu ia o ta o ai foi o le alo tamai tai o le o fetalai i le vaitemi o le HRPP ia le alo o le li o tole fofa fisi ia le foi la te telelo e tau atu fo i le nata tai tonu o li o nu o ainga o matu nu sai o foi la isi tamai tai e lotu i nei amatu i lotu tominkes ia o le au pepe sa uva ia masalo o siona nis le tamai tai sa no foi sa no for swafo pali is salo o le matai fa au sion tama o maliu veli su io pali su ai fo le fai ia uanga le chao ai pio nai tangata ia no vai so tele non sa fai fa la mar palangi mau ia oi sa fai le swafa o le mana tua po tai malilangi na swafai po se yudi alo na o pali o le tamai tai o le ainga ia sa no foi e fai pui po mat palangi lea o le no foi la tamai tai ua fa sa fa iai sionali palangi mau yo o le matua i palangi mau ia ua ano foi le tau ia tasi le fa le onga o te ro ana mata iai ile vale lei o le sa fai mafofonga fetalai o le mauta papali ta eu maspa ese fifia ese mama o loto mama fofau o vai atu i fainga upu o tala le tapia o me auso ia o mai fo i le fatai papali i John e tusa o temi ia o me malama me manino malama le to a luari fai pule na iai ia o le pule sili o le whamasinonga a Samoa ia ma le li loia ia o le fo isa nofo i le nofoa
o le atunu le fonfetalai ia le sunga i le papali i li o ta eu maspa o tu ainga la ia o le matonu i ai ia le ngatu i tasina talavou ia ma le tuala ma le tautala i le vaenga ta ua suli o mori ia o te manino le lei ma o malama ai au o te iala na nafi a o fai nofo a o fe avea i launga ma te o fofua ai au mai e loi lunga ma le lapata inga e ave saoa i le isi tu o lo mātou nuu o le vaenga ua ta ua o mali o li o ao. O lo ia i nā o le nofuanga o le moa au sā ia ma le ainu u. O vaenga i o le mātou nuu se i o tue fesili a po o ai tonu po lea langa na o wola mai tonu o le mātou nuu. Te le whaalongo le ingua lea ai o ainu u. Ai oe, le fou i lau whanongono ngatu. Pau ale swafa sa o wola e o iai tondo le matonu o le swafa ainu u. Ioe. Ai na o whalongo e loana na filena utango a ua ave whaafautuanga i loa e ainga sa mali toa papali ia male lalfanga usori ina tali tali atu. Na ave sao la i le se tasi fo i o le sao le ainga sa ainu u ia o i le moa au sa. Ia e swafa ia moa au sa po ainu u hivi. Ioe. Pei o ina tonu o le sao na o i le no whanga le mari o li o au. E iai li si vaenga o le swafa ainu u. O tai le me tau no whanga e tau le paru te tea. Ia o lesi no whanga na ainu u o paru te tea la. Ia. E pei e whasino manga o le swafa se yuri. Ioe, o nei vaenga ia. No whalongo longo e lola ia na. Ua ave saoa le whautuanga. Mai le ainga sa mali toa. I le ngata iala, male ngautala. E ave saoa i le sao o le ainga sa ainu u i le mali uli o au. Pai se ngā ruenga. I le tangata po le whawhine lea o ta walea e le swafa ma le whioanga. Ioe, e le titi temi tano i ngai. Ai, o le temi ioe. Ave, ioe, rau sunga i le. Ioe, ma o sa, ia po lo sunga ainu uhivi. Nata tiatu iatu e whaisau ngā ruenga. I le tangata lea pe a whapia se tangata moni o rutu wainga. Ioe. Whai sau tō ngā ruenga. I le whawhine lea. Langa upu i na tau ana nafi me tau ora. O le ngutu puaa. Tau walea ai le nuu ma le whioanga. Au te le loa le tangata. Ioe. Tala moni ale whai atu. Ia lela u ta alofa fo i seli i in uhivi. O ta vai atuana o sa fa ia seli fo le wale tali mai. Ale la o mo tala. Na ave mo moa. Leva na fai ngā ruenga. O te mana tua fo isa Yesu li o u na sa nei ma ta no tu no le tio. Ia seli o Birds Mackenzie. Ia wa tino le. Ai ngara. Sa foi fea tu lantala. Ave se awala ma lu lafa. Io fa si leva por tausanga elen te ni. Io ia le tinalia le na te tau avea le swafa ainu u le matonu. Io pau le mea e langa ele o se tangata o le nuu. Ele o se tangata atonu mauarona no fuanga e sa whai ai. Ia ona o tūlanga o ainga, extended family. Aore upu o le ola i to tonu o lau ele lea. I te ilo sapari i o whanongorongo mai, o te le iloa. Matua au le iloa le tangata. Na ofisili po i isi vanga o matunu, ule na matu tala noa nei.
o fea tonu e sa woi tangata lea. Fea tonu o taile panu te apo i mali ori o. Ia, ta pailanga mai lo mana i o tua whawhia le matami. E se o le i le i oe. Papena. Ia fea tu ia. E langa la lea te whai atu. Le fwila ua mafuta mai se tasi o tua whine. So le. Tua i o le loa po fea so mai e malona inu. A whaila ni meo ni a inga fo i e poto mane whapena. I sa taulan so na tautala mat whai tete. Langa o le suafa lana te tau avina. O le suafa e watu i tonu o ele ia. Ioe. O le suafa e afua e tupu atu i tonu o ele. Ale ua whatasina whapeni. Ia le ua tatu vai o le mea furele. O le matua le iloa e le tangata le watua oima. Ma le tangata o le nuulai e matai ai. Nena te loa nena te tau avea ia e whai o le ainu o le wharena auti. O isi ngoa lena te whanongongo tu iai. Ioi. A o le ngangana e whaangaina. A le ngangana e whaangaina. E matua le matango fie la. Ia lela na, ioi, lela na lotea i loa e tutonu e mese. E siringia ele ainga sa maritoa. Ia le sunga ia ai uhibi, o le sunga ia hibi, o ia le na o lo nofo mai o le sao o le ainga i mali o li o au. Me tau, mo i lato umai si le fia le mele o te tala notu ai, ia o le na. O le mali o li o au, o le nofoanga e nofo ai le moa au sa, o le ainu u. Matau dia foi o moa au sa, ia tasile na alo, e fasino i alo o le malitoa ia male. Tamai tai on matu ainga, tau whai le matangi, mo au sa, o surusuru mai vasa, ia mawhitse man, o whanauna to ale ura i malitoa, i tutonu o sa papali, ia male o aura. O le tama whawhine, o lo matu ainga, ia o le tamaitai o tau whai le matangi, na usu atu i ai ia mali e tō tia. Na whanaua le urua i mali e tō sa pali i oe tama o le ele o mali e tō whitse manu. O na uso mo au sa masusu mai vasa. Ia ona, ioe, le le alo tamanino le le mea tō tino siota lavanu. O whitse manu la. E te lea mau tala, o whitse manu i lona tala whasolpito ma apitu susia i tala alo matonu. O ian sa ili malo. O whitse manu e tangata sa ili malo. Ai whato a tau nuu i lona tali e ngoa i a vainu po. Ioi, rono wingara o le si fia tau sanga. Na valo i ai, i a whitse manu. Ai e sao ele se voice. Masalo o lau device, e sao ele se leo de tatu. E sao. Ia. O te lola anga maitu ngafa o te lola o lau device ngai fa o ngai le o ia toa lulau ia fai fa sao ia fa fine ia ta valeri ta tonu lau fionga i lau toa o nei te mai ta i ona matunu le fa ta simai nei tu fa fine ia la tu fita mai nei ale fa sao ia ta valea toi matai o ainga manu ia i nei tangata ia pe ona o suafala ia o le suafala le mo ausa
lea e o te whai atu ai, lea la e sau whai mai ai, le no fomeito ina leo, isto ina leo, in mo au sahivi. O si, talo whai ai i oe, avi iai le whaaloalo ainga, na ave whaatasia ma le whautuanga. Ia na malua le avenga o le whautuanga, peitai. I mo sitoi ina lava, o te la ngona sitoi ina o la ngona rona masiasi. Lona matamuli. Ia ele ingangana mai, ele iese tali a inu uhivi. Pau ale o sia na lua mea rona au, ia e whaelo mai o na talia le tu lalo. Ale ainga sa mali toa. Ia. Ma le lalafanga usoli lea sa angaia ia le whamoimoe o whainganofo ia ale ainga matai o le suli o le ainga o mali toa ngā tuitasina i le ngā taiala. Ia ona, lea lana ua ave le whautuanga anafi. O whaisi loa o whaile le mawhauwhau o le tina. Le ai a masona mawhauwhau, no whawhau le afo. Le whawhinelea. Ma whai mai a tia ue le lope na te roa upe wheme sa uelo tu lepa. Ioi. E se le maanga whangafa le liu tangata. Ale o te whai atu, te le loa oi. Te le loa te lopo wheme te sauai. To ato e sau e role o lana pokala milisia so i pe la ua mai sau o ia o sapali. Io ua whaile sa sapali. Ale pe alu matala i lalangi o ia o le inu u mai sapali. Ia, na ona o whapena atu, langa le fui whawhongwhonga mai i alo matunu. E le whapena ni winga manianga sole o tangata o le matunu. Maua fo i sau awanoa. Io maua fo i sau awanoa. E whanongo longo i whainga matai o le vaenga o ka le matango fie. O le maneia o le o vāo tangata. I matau lia le vevesi nei wha masinonga o le. I wha masinonga o le afo i ringo le. O le palo tane umate. Ai wa tasila le tangi na wha solomuri tua. O le sunga le pali. Papali'i li o ta eu maspa. Vai la i ai le afo i le fea ngai o tangata o namura uru papali'i ia motopua se uli. O kare mana ia sole. O mea auso. I le ai se le nefu i le masafsalo upu matala. Io e ua tali e ma fiofo fuai. Ia. Ia sa whawhetai fo i le li o pali i chan tai malangi pe o ia sa whapongai i nofo mai sa whaida nafi. Mai ia whawhetai ai, ia le sunga i le pali, ia mese, ia i tu ainga, le nofo ai tu ainga tu tonu o le matun, i le opongi o nofo, ia mawatu e, mamaru wa o le mea moni, whaime o le tele o nuku mawhio anga whai nofo o le usu le nuku. Io e, piwa pena, o le ngang whaafitai lena, o le tu o whaalolonga, whaamarieinga, i le pulenga o ainga, matulanga uma whapena. A paula lena o le mea, se iaia se o tato nuu, na te whaamore mole, leanga o tele o lopo o ia si whaife au lea na whaia le lotu. Au le mele o te loele i maua se whaife au o le tato nuu. Iei si whaife au le nasa sana whapaieina nofo. Ia na lole lotu tu la il whaife au, te le lopo se whaife au whanofo ainga, o se whaife au mai se nu tutua oi. Ia, ranga pautala le te loa ele maua se whaife au o le tato nuu, ai whailua mai sisi, pe a whape sao, ia sao, tau whaiatu. Ia, ole na, pe tasile na mea mata ina, o le sona nafi. Ioi, o whainga o
whainga matai ia po nofo ia sa whatino ina tu tonu o le mātou nuu ma le fio anga i le asona nafi ia e toa lua whaipule o le pāle mene sa iai ia le tuto tasi ma le sui o le HRPP le rio namlau ulu sami papali i sami le ota ia ma le fo i sunga i le loia le fo i satu i le no foa sa fai mafofonga o le mauto Samoa sunga i le pali i li o ta eu maspau ia masieli i o motu pua o le sui tutu o tasi mai vaisi ngano mua ona o motu pua ia e uso le lei ma le li o pali John tai malilangi ia pe ona i vaenga na talana u ta fifia o ta mata ona i tangata o matutua la pupulanga ia manai pupulanga talavou o la tu feia le nu u te minei ia e pe ia o siri i o papali ia o sala e sala tangata no vai ai o se yulu te lelo po se yuli meki te le o manino po ali se yuli tangata fatangata matua le na sa fai mai ai ia a pe o to te lea o le io lai tifo ia ia po le matutupulang fo a pe o nai vaenga matutua na o si o matonu ia sa o tau ai atu iai ia o nai talana mai si o matonu masi mena o no foanga ma le lau ele na o tupu ma o wola e ai ia ma o ina ailo tamai titi talavou si o ina fai matangata i lele ese io e manga i mai ia tunu mamao ia ma pai o ni ai ia le tupulanga fou ma le whanau e ola i fafo mai ma Samoa ia e tau whaia e tala ia ina i mea ia o vaenga ta aua ia o le soifua ma le ola o le tangata leo toe mamao ia ona o mai leo le tatou paanga fo'i paanga masani ai o ele o toe peua le manofo le lei tele foi ona ia uo i nei o tangata moni ao mai tutuila mamanua io e nofo e ola nei o pio la tu tala fia le matu tala nofe mai sole sinema nei o le mele na tupu ana nafi io e i America Samoa le ngata o le fai aso whaafitai mua o tai o le malo Samoa ma le whainga malo tutula manua for the very first time they spent Thanksgiving together in the island of Tutuila. Piu ina sa whatu minai. Ia o se whiwhianga matango fie. Ia na ua o fo i la ina ua au maile por kalame o le lotu. O le tae. Ia o te ata piua. Ioi. I le temina aveile a wanoa. E le fonfetalai ia le fionga ia savali. Le fonga o le mota. Tuila manua. Na ave uma wanoa i le na uma ia whainga lotu. Po ila ia le wanoa i le tata ita ia e le te teipono le whaka asa ia le sunga ia whaetete saifuloi. Ave le wanoa ia i le teitai o le kalesia katoliko. Io e o ia sana luluina le vaisa e whapa ia inai ia le mauta fono o le whainga malo tutuila manua. Umarola na avele avanoa ia ona whaasolo si o vele na avele avanoa i siri i o papali i lauli i oe alofa. Ioe, ia o siu tau songa lele. Ioe, siu tau songa lele siri. Ia, tela na me lele fai, tele foi na me fa lele. Ioe, ia e ore totoa ia i vima ano. Ia pole ala. Ioe, e lim fai ona vesea. Ia le vāwhiso tai. Ia e uiala i na pia matele ia se uso le HRPP ma nisi foi ona matou aina.
ia ai le tangata whaataitai o tau ina ai lo langona. Io ia so fo I tauwhi ia ma tūlanga whapena. O le ele asa le masalo I lo masalonga. E uma tu foi ti ngā na matango fie ma mana neia mea na le wā o malo lua. Le whiofo I o taita o malo lua. Io ai le mawhai o na asai ni tala tau whaaleanga ma ni tala whaatupu. Le tala le ua au mai stasio o ni whasala lau I Australia. E se a ua le usita ia I le lauli le malitoa ma lana whainga malo. Le tula fono o le whaauru whale atu o a ano manufasi I tonu o tutuila o manua. Io ia le ua lava mea I tatu wa aiena. Pai matali io I lea fo I tangata ia le ai mon mau tili maua la se vaenga na tili maua la ia se felo inga na uso fa mon more faina tanga sen mai ia tia pa o tili mawan tili mawaina ia le tulanga na pauale me no mata ato ai ia o le talolo ia le fainga lotu o le talolo ia si o le temio fa lolonga o se sila mi talani na mo ma fa mon mole se usfo e te la fomaia e afa pio o ia o le vaenga na ia pio le tasilea me o le ua ai le lesi o tatu whalongolongo fo I le fionga le taita I o le tunu. O le santani, langa le whau au mai I lunga tangata ni. Ua le mawhau le taita I o le malo. I le tūla fono atutuila manua I mea tau ano manufasi. Ina ua wa ai atu foi. Oka sole. No ua ai pauli mena umata wina ua tau tutulu ia le fionga le li presidente. Ia le tofa ia tua olo. Fruen. Piu vai atu piu tau tutulu si ia ona ole ele sao. Ele se le tala. Mo se taimi mua fapia. Ua atoa tuai taita I o le malo samo. I se wala aulia. Le ngata o se wala aulia. O se taimi mua le tau tinoa. O se ulu ai taimi ma au mai eila na whaftai whapitoa I le la aulia le mali toa. I le wala awina. I le wala awina. I le wala awina o le malo, whenga malo tutuila manua. I se fo I le ngore mea. I se whatautoina. I se whatautonga o se palemia, sana ka peneta, mo se te mi momua. Lea la na momoni ele anga whaftai ale li presidente o la mauta maurunga, mauta sui. Tutuila manua. Ia le tionga ia tua olo. Ruen. Ioi. Pio nei wa inga tā ua rena. Ai ua fatu ai I la tau foi. Ele o nofo le lei I a la tau le whainga malanga le no tuila manua. Ioi, tam whai e tali I ia le nā. Ele le titi foi le tali mai a tuila manua. Se la wafe tā la I e te tele. Ioi, ia o apai
o le pasese e se lau afe tala. O le whaalolonga mai le malo tutotasi, na afia uma tutuila atua. Uma ia i tu ainga o le malo tutuila manua, se i pa ia le manua tele, koe sautu e ruatu ia ngai tonu rola ia lea. I sui tai tuotasi. I sui tai tuotasi o le pale mene tutuila manua. Ai na afia uma i le au te lenga o le motu o fiafianga, le motu tutuila manua i whaalolonga, yo e tiwai ia i latou o e ua whainu i Amerika Samoa, manonofo ai o tangata anu o Amerika Samoa, ia au i latou lava, yo e na fua mai tutonu o le malo tutuatasi. O winga ia, o nei mea upu matala, i tasi le upu na matangofia n saunoa i e presidente, o tupe o mea papalangi. O le tausi o le vānu nofo, ma le feosi ia i o ainga. O ina e lo ai, le whare atua e sisitu, o ina tatu te lo ai, le atua awai. Io e, aisea, langa foi o i tatu te lo ai le me saoa i le atua i le mene. E a foi lea, e le o me avatu o me au mai. O awala e whaatino ina ai, io e. O le tāua le nā tasi lea me alofa le tāua, me alofa tāua le atua. O lo o le whainga malo le ua nofo ma teimi le nei. Mo le tō whā ma le utanga poto. Tō whā ma mau ma le whaau tautanga ma mau. O le tō whā ma mau ma le whaau tautanga poto e fua te tau ai mea. E le i tau sao o ni whaperonga ele i maua e whainga malo te wai. Toi ngā mea ia. O lea. Nā wela lu te whetu e se ameta ua le poto e te saue. E se ameta ua tō whāma mau. Sa lau ngā ina le telefo i matu wharsa ni le mele ta o lea. O le poto. E siri atu nei lo le auro. Ta o le auro. Ai le ta uala le pulea. O lea. O le tō whāma mau. Tō whā lo loto. O inana te whaamatala ina i le poto wha Samoa. Mele o tō wha, o le ata mai wha le atua. Maua na e whainga maro le olo tūla i mai te minei. Tasi lea au tō wa ai i le mena tupu ana nafi. E te loa e o fo i le tūla i o ko vana tutuila ma manua. Paila na saunoanga. E te vai paua ia. Tūla i foi la si o tau songa lea. Lea na whai le whale. Lea ua tolu no fo inga a ko vana a lefto a mai al whale. Iyo e. Lea o wa i tono foi la i winga o si o tau songa. E i whale lea tangata pe o lai whai luma o maa roma mea. Ia e. Whai atu ana whatonunga i tangata lana o whai ngā lunga mea. Whai ma whai. Iyo e. Ia. Si te mi o toi whai luma o tangata. Ya, dia wo mai tatu malo o le nei tula. Ya, a fio mai lau o fionga le tamata. Lau to fa i a mo fanua. Pai. Ya, o lau fionga o le lupe fa lele, o le farsafune, o ainga ma lupe falele o e kalesia manu. Ia malole fola manuia. Na tu le ua vai atu pe uro po ua tau la e piniki mai la ele la no la ele na iai pa leni le la no le la e ia malo sei. Ia alo mai fatal fa mai i lo tatu nu o si leva na tatelia tu mal falol. Le ai ele o langona, ele o langona. Ja, ærlig natula effa. Se lau pasende. Se lau se fu. Malole stoi fua maua, malole langi malole folau. Ia o te tali tonu. Ia wa faisi o vai ona o tā pinanga fu nisi o fuwanga i le aso ana nafi. Ia o au ia wa le manofo. Tele ni tam tā upu te fia whaadi atu le nei tai au ai ui lea.
ia whaaftai mo le avanoa, e avatul whaatalofa ma le whaamalo I le mamalu o le atunuu, o le aso, o le asapa ia, o le ali ia I mātou nei New Zealand, a pe foi Australia ma Samoa, ia o e o maua mai le tātou a tatono to tele lo I tatono lato sauninga le taimi le nei, ia au I le whaatalofa atu I le mamalu, ia me se foi tamantina mātutua, I tatono a inga, tatono a aio maotanga se ngase, po le aio tangata mātutua, ia whape foi sunga whawhianga inga mo lato whatua, au tāpena ina ia le sauninga lotu I le nei tai au, ia māloso I fua maua, ma le mamalu lau tele o Samoa, o whea se vaenga o ke lope o lo e maua mai ele whaasalaunga. Ia whatalo whatu fo lau fionga tula e pao te loa, ia ini mewa e mita I le nei aso mai lo I tu malo, ia e mai se fo I meo tutupu mai sio tato malo, ia alo maia. Malo, whaftai tele ia ma whanua mo lo wa whanoa whaamnoina I le nei aso pa ia o tato wali. Ioe e moni, lua aso o misi tatu porkalame, ia le ngata o le aso marolo, ia e pi o le aso pi o na ufa mtalatu na nafi. Ia e manatu o lea ua au mai le atua le nila o lau fo I ma le avano taua. Ia e tati toe tala talai, ia ua fo I le whaafonga anga tatu wa tunu. Le so ama tatu pe ia I le langa umana u talatu I le whaafonga mai le atu. A te rose taimi o na e tarule I nofo, wa o sieri I fo I o siutu ainga. Ia papali I John Tay Malilangi. Ia masiono so motu pua. O le fo lafta o loana nafi. O le sunga fo I le alara whanga I tapali. E seiuli. O le sunga fo I le seiuli ia le sasa wha I e motu pua. Ioe o le whai pule o le waisingana mua. Ia o le pule o le whamasinonga a Samoa, ia le sunga ia pali I John Tay Malilangi, ia o le paipula le matutu malo, ia le tofa ia na mulau ulu papali I Samileota, ia ma le fonga whetalai taruai, le sunga ia pali, pe o la tau ia pe ua mauarungai le vainga na nafi nofo ma matai o le tu ainga o suli o le mali toanga tuitasina. O le nau vai atu mau whalongonga tu e sau noa ma ta wase tasio tina mai le tau malo tele na awai. Ia. O le io e o le o te titilo atu one of my classmates sina tui Samoa pea o so na alo le sa nofo mai ai. Okay. Ia foi sita mai ta I o le matu nei I fefo I Long Beach, Carson. Nalo tu yo siona nis. Nano watu sa fai de so pali. Olona ta masa pali. Ai ngai ia pina ola I fasito uta po fasito tai. Le la u pi o wa nga fenga matai. O te loai ele e fula le la tupi tanga I tonu si o matu. Foi lo ele. E monia ia le upu atu la epa. E la titi ia ale la au ia au tangata. Ia, mon. You know, ale ai mea whapea. O whainga sa whai I whaletama mai tū pai esi. Po ni maliu, whatoa po ni whau whalenga o ni malmalu a le atua. Whatoa maua e so o tanga mai lo ai, e tau lea ainga ma lea ainga. Moni le. Ai la nei me tau na tupu e na nafi. O nemo mua ai foi. Ma whanua. O le so o tanga o le sui tau vasa tau vat parota. O le matutu man. O mata mtuni mata ia na nafi whainga o upu mata. E sala le tau. Te whaftai fo I matutu malo I le moni o le alofa. Whatau nu wai mei. O pei le tā noanga papali. Ia ma motopua. Ia mare nu. Pei ni ta maiti fo na whana nau o la whatasi mai o le lato na mafu ai o na whase tuangaru le li o pari ta e umaspa. So o le langona moni ma le langona o le whaiuso. Le la utu o tuaila manoa. E o foila ina utanoa mai ia le pule o le whamsinoa. Mai ia whaftai ai ia le fionga
in sunga parita ya di o te umas pa o me mo na o whakai ai tonu si o matonu o le fu vaenga o ainga tonu o sapani ia ma le melo na lu o le fautuanga ra le na avena i le sa o le ainga sa ai u sa fa ia na ia moni le fate ia o le no mai tau ina lau post ia oi le fate ia it's long overdue process oi but guess what whatever na afi na fai mai le tal na fautuina mo mua na fautuina mo mua ai le o ele tadiaina ele na wa ia te mai tai ai pa wala le mea na ua lofa isi i le sao le ainga le sa inu mo ausa ua fai atua a mai e pari cha tali atu mapali i li o ta eu oka fa mai a upuia pai se ngā ruenga i le tinade lenga ua ta walea nu ta walea ainga o vanutu le mafaufa o puin faunga ioe e manei ai maua i whinga sa whai rainga na le te matamatai manei ai ia e te lea nei whare o ngā maua i le aswana nafi o upu o tala ia a taro siana ia a vatu rola i le sao leo le ai ia ona tuenga rue wa reu a vatu tala a o le i apa atu rale nu o le wala fotu i ia la tonu pena fa matai pena fa no fo polea ai la atu o te fai i senga ruenga toe fai ai ma toe fai ai a o le apa ai ia le lau te lenga o le nu atu o le no mau atu e ta uaile swafao se tasi fo yo tato pa anga te tono tato SSIG le fo e lango malo se tato fast mo au sa bird o sa au tele falongolongo ila po kala menei o tele iwa ai fo ila pa wale meanga o clips o le nofo a se tasi o classmate le lo nalo langa nofo a tele mata ato le faingo o nofo ia ai sa tala no mai la pertia u nei le tai au na mafaso mo au sa nei tai au o ia le la te malanga tu sa mo pe o tai au e malanga tu mo au sa mo o le la o tu e fa pe ye se lato ta noanga o wa fa pe le tino e o lato le ele le maula le e fa tunu ai le meta o le mali o li o ia le na la sa mafaso nei mo au sa tai au yeah o nei ele ese ma Utah e malanga nga isa mo wala le lato fa mo lea sa o le vanga tonu na sa mata no man to foi na mata no tu nei ma kids na mai foi lato fautuanga na o ma outfit ai u na abatu sa o ilungo nei por kala menei ave fa fautuanga i te mai tai ita ele o ele fa pela na tu na ave u ma i fautuanga ioe wa te langa le vaenga le tino fantasia ia mo au sa bird ma Albert ai nu namlo ulu namlo Albert ai nu o le lato tino umane ia tatonu e le tu mamaina foi sia vaenga wa tele ni tu langa e fa mas le lato ainga o Albert ai u o lona tausonga ia siri le na ave i fautuanga ana ia hivi ia ai u hivi first cousin o Albert ai u right what a coincidence lena failo mai nei en mo ausaya o lela o tayaula le malanga i Samoa awala and he did mention mai eta nele tayau he is quite happy wo o se fa taunga sapali i le tulanga lea ole pio banga ina via le ole banga le ainga sa mari toa ia ole la sa fa ia i male la fanga usori ia le ngore tingo tule ia la tuia na talanoina ia si mena ile son nafi au fiala talo siala ia tau ane yelan falungo o foi le me foi le
Le lo ko fe me so mai ai. E matua le lo la fa. Malona inu. Ya ai o mo me ai nga lau tele. Pulang pena. Ya ai ole no fa mai tai ma fua ta tau na tala fa lile. Ma le me le ngola na te tau aving. Ole me ton wale na atula epa. Awa e mau ole manuia. Tau sile ma malu ole na manuia. Wale na o e to atasi. O lo au ainga, o le nuu, o le ekalesia ma le tumalo. I eo na fianga. Io. Wana o falali sena por kala me o faro tu sole le pe meia. E na tele lopo pe me la kuela o sen. Ai. Io. Ya, tau fai langa e lo tanga tol matu nu le latino. E li lopo pe me so minga ia le la sau sole. Io. Anyway. Ya, le mole mau mai. Fa pe ai se tinai. E se fa le tono ma fau I ano ma. E fa pe olona tina. Ya. Fa me mau ano ma fa sa le anga le ese le sauninga le la tu fai. Ai na tele lo o tau pi tanga ma tau so tanga fa sino manga. Ya, pero sin tala nuata amatai nele. Ia o si tala fia na o fia ina o vai atu. Ia ai sau no mai ai tapa awoni. O te tatono tu la epa. Ele nga o oi. So se sa pa li ipo so se fa sa le anga numero lua. Se no pe tolo to. Tolu. O lo o iai o lato pi tanga so tanga fa sino manga I le tu malo. Ai mai se le lau te si la fia le mamalu o suafa nei. Le ai se le o fia le teimi ne wapa iai le fa to fala inga a le tu pale la inga sa mali toa. Langa o te tauna ta ofi. Ua sawa ale sau o sau noanga le mafinel nei. Ia pelana e sau noa. E le mai lo pe fa fea le alo na pitanga e mawalona ainu. Ia a o la fonga ia. Matoa le ai se fa mamalu I le swafa. Ia. Na I tala amatana amatai e kiko paile ta por kala nei ta au. Ia mai sau foi vai na. Ma lielo finangalo tu la epa. E ai sa umata upu o te fia a matai. Te tonu a tonu e te whanonglongo mai ia na e si la fia lea tu langa lea. O whaatulou le whaafonga anga sa mua I lea sapa ia. Ai mua na o whailo atu le mta upule ni ai maise o siblings a inga. Tulou foi suafa lo a inga wa o pale ai. Malu ave I whale o tau finangalo. Wa o tau iloa le lava o te le whaia nei tu ai ngā tūlanga. Pei ona a mai ai lunga ele page whaasala lau po le tu Facebook. Ale tangata ingo ia so ona lote mo tu sanga whaumui. Po o la tau ia e o mai le HRPP supporters group. It's not me and I'm not that stupid to lower myself down to these thuds level. O le mea kongu lea, e ingo le isi tangata le whangupia, e ona aisi o nei vai. O ni whasa launga tau whasese, e pelo, tau whaleanga na whai le tangata le nei, e ngo yaso na loke mo kusanga whaumui. E whafonga mai la o lua si aula ia, o te tonu, o le ngoa le nei so na lote, it's a fake page. Ele le fawa uma usa ilinga ele o se tangata to atasi ona le page le nei o le page nei o lo whaanga ina I lato uma o le tono le HRPP supporters group o lo o iai foi ni fale tua o fai pule le HRPP o lo o iai foi nisi sa lo ia ua whaamuta o le lato to finga wha lo ia I Samoa o lo o iai foi nisi to tono matanga luenga ale malo e iai se taimi whaamautu uma mai le sosu enga. Ona o whaeloa atu leo o tau ingoa. Ai paula o tala leo o te whai atu. O lela atu la ului ia o tau uma nei. La atu la ului ai challenge o tau uma nei.
tu lola whafonga anga sa mo le sapa ia. A whaia ke le tau whatu. Ma kou fōlinga, awa tau te la lafi tu o fake pages. E le o lafi tu pa i le ato le la au. Le fofola atu, le prettier tu pa i lungo le lupe whalele. Le fo i te tonu la o telefoni lungo le lupe whalele. A o le mele o tau whaia, wa ele tau pepelo o tau la lafo whapea. O au lea wo o whaabalea ina tangata, ma ave ala tau tai fia afi. A wo mai tangata i lo whali. Wa fiwa tui loka la pa awa o solai Australia. Mo le tau sila fia, o la poka lame le whai atu le teimi nei ma le sunga atu la epa whaatai sua. O lo te nei au kilangi. I am live from Auckland, New Zealand. O i leo te nofo ai. Te le solai se Australia. Mai e whaamanino atu. It's not in my DNA o te ngaoi. O lo le leila unga luenga i te tono le malo New Zealand. For that information. O hau ele masani ele tūlanga lea o se tango wale ni tupe ni tangata. Ma o foi o te le whanunu mia ni mata upu. Wha manino au ili mea uma. You know, awala tu te o mai o tau nā le tono le fake page le nei. O tau uma ia sa tau soli tu la fono. Whai a tau mie walea i te tono le malo. Le na tau o lango tu la epa mele i tapipi. O lea te whapea tu ai. O te lenga oi, o lo le leila unga luenga, o te le whaabalea ina tangata Samoa, aisea, ono lea o onga o mātua. Mātou te tala, ma le awa, ma whaaloalo i tangata, so se level. Po le tangata matua, po tangata mauoa, po tangata mativa, ia e loa awa, ma tala whaaloalo i tangata nei. Ma o te tali tonu lea o onga o mātua, o le afu, o le mea e o ona. Lea le winga le phrase, so malia le ngutu ai o ona le manawa. O te le tangola i natu ai ngā mea. Ono lea, o te le fio o i natu langa o te le masania. Lea whalawa o ilo ingai. O le si tangata malosi le na te whaia mai le mea le nei. O oe lea hana le whale tua ngango le onga le loa pei. Ha le o wha maonia le wa abe ese o oe le na whaia nei le fake page se lea o fui maono tala le lei, ma tu uina ai le ata o le tausonga le fionga le ali pale mia. Ina wa uma le research, le wa umana avel whamaunianga i le Facebook, le wa tapuni me le Facebook le page lea. Lea la te whai atua ia o tau. Lea, la o telefoni le nawa i lunga, le lunga le. O mai, ai ai lani tau te no whai atu, la uru i lea. Ai ai ni tau whatu, te lein tau wake se tu lau whafonga anga Samoa. Pili mai lau telefoni leo mai tatou ai kuawa. Peo mai se i whai se tatou ai ngā palolo. Watu ni tau palolo ia palolo. O hau le nei e whai le asia ni New Zealand. Wha tau lau palolo ni New Zealand. Apa le tau pepelo le o tau mai whai le tau whaleanga. Wa o sola Australia. E le sola tupa, le sola mua whanua. Te le sola po le sola ana, le ai, o mai tatou whaafsa ngai. Mea nai ta ora tangata e moni, te lele loto, o mai tatou mta upu, fola mai luma, o te mai te whangawhanga au mai, ma ai nei to e lawe bea lava o tau ia o tau au. Moni ele sau noanga a siate le vai malai, po fea lava to te la lafi ai, a wane i ngalo o te maua lava o tau. Ia o le tūlanga nā tula epa, mali ai fo ile whafonga anga Samoa le ai ona. E ti ngā le mo le tau whaaleanga ma le tau whaasese. E o te whai alofa fo ila i o ainga. I o sisters and brothers. E mai se mato i tō malo o loo iai suafa o whaapale ina iau. Whaftai, te tele mo whanua o le mea tā uara. E loa ai e te lero whatu. Mai te le alo i le atau le la au. Paua le me fo i le mo whanua. Ia, paua me sili le ua. You voice your opinions. That's it. Yo e o winga na o le tangata o winga le. O winga le le ma tau whai. Ia. Ai ele te nau nau ai le ma wai le tele o le ta energy i
i vai o nei tangata. Leanga o mta upu ia ta te tala noa ina, o le ngata i ta tala noa atu i o ta fōringa moi. Mai le o ni ta te tala noa e tau whalenga o le te we voice. We are voicing the facts. Yeah. And for the voiceless, mo ina tu ele o mawhai o na whaaleuina i o latu manatu mo latu langona. Ai whakte, mesili lau whaaleo lo langona. Ia o na mutero le ina, pekeri latu po aisi latu to o te tari tonu fōi o tangata whaisi lewa o ta mafuta, ta ngā ruru e whatasi. O te malama fōi i lo fōi tu ainga, ma le tangata mau me whai. So o te tunuina e le mawhai lo roto le mea isa. Kia se le o ele nā. E le o lo tale nā. Ai a whai o le nā, ua e tau maua nisi o i tua mea ia. Ia pau ale mea te ata iai. Tatu tari ea i le matangi mawinga o le tangata whai a ina. Ioi, langa o le tate lango ina tangata manu malo, ma mea manu malo. A o i la tau lava i e tutu i tua tangata whai a ina. Na o mea whai a ina mea la tu te tala no iai. O mata upu e tala no iai, o le tau whai o tangata, mea umapena, i o winga nā male nā tua nā o tangata whai a ina. A o oema, o ta ua nisi o tangata o le tate awele whi au o le manu malo. Io, paila o le tate tala no le whi au o le manu malo. Tate le tala no tele i meo, tate tala no sa o ai mese lava i lato. O lo o whaia le ngā ruenga tau whaaleanga i le atunu. Ai tate le tau whaaleanga i tangata o lo tau whaia. Paore mea whaai loa na ua voice lo opinion ia. I whapena. Te mana i sisi mea te toe tano i ata te leo inisia tam tau. Ne ai tu lepa wa pe no moni la sanoanga. O te le toe mai mawalo o taimi e go back ai and elaborate more. O no lea. These people, I'm not going to go down to their level of their scum life le fai a. O te whawhetai ai la ananafi. Sa mao ai, sa yeile le whamoimoe o le matou ai ngana nafi. Sa ma pisi ai la ananafi. Ina wa uma mai le matou whelo inga ma le fionga a le konsula. Ia lea tula e pasafa i lau ai ngā palolo ananafi. Ma mai lo le i tope wha uma mai le whatau. E toa tolo ni tangata, tusa o fans i o le tapo kalami. Lea lava o te nofo le nofoa, e sa vali me asitina matua whapea mai. O oia tupai, taku ia lea lava, mai malo, I finally get to meet you. O le tinare nei e sau mai lo tofanga. Ma whapea mai e te au. Oka e tupai ta i te lele nei whaasala launga mal pepelo. A lewa o mitia o nei au kilanga. O male nasa so atu male sita ma. Paula o tala na fai iai, na fai mai fo le fautuanga, ma lole o msai. O le tulanga ia me te tupu i tangata pepelo, tau whaaleanga. Ona o lea au ngā le lua poka lame matula e pa mātou te le misia. E mātou te whaalongolongo, tele mātou taimi e pisi ai, mātou te le maua news mai Samoa. Ai whawhetai ua lua fofola au ili, whamanino, whawhaingofia iai mātou na malamalama. Ia o le tūlanga na tula epa. Le la o te whawhetai ai, fo ia uia ma o vivi i le atua, whawhetai lo nā lofa, e le tāpo kalami. Whawhetai fo i whautuanga lo a mai e le toa telo le mamalo le atunu. Ma mai tu le ta'awale pampensini a ngafia u, tu le ma ta'awale si tulo. Ai pasi ale ta'awale le tamalo wa umana utulo na sa. Ai toi whasolo muli mei, tua toi tu walau mai. O tu pai, aku iwa mai, tasi ala uti, ia a mai fo ile whawhetai, ma a mai alo whaanga ia te oe tu la epa. Ia tulanga na iai, o te fia uia. Na ona o whailoa atu, ina ia manino Samoa, I'm not that kind of person. So that's in the past, we move forward. Te le tātou mea lelei, mea tātou te tāpenai, a wale manuia ma le lumana i o Samoa. Ia ore nā, whaftai tele, me sili lava ua whailoa soulangona, ia wale sila fia ele anga fo ina teu. Tā fio fia. Ale lava le ua
you let it out ia mo fa fo anga le tunu ia e tele o guilty tele o yenyo langona fa pena mai ele umistate milena ele No, we move on. Okay. Ia e sistem ta upuna o se tele lope wa e mai e lunga I sau wa foi so update ia le tūlanga le update o le case la le vao o asiata ma le maota o viinga wa o le whapea o le to e tolo I le aso se fulu o te sema o le reserve le whai unga le tamaita I wha masino ona o le talo sanga le montuala le wa te wa finally o le wa te I morianga ia le wa tolo e reserve le whai unga le tamaita I wha masino ona whapea wa batu le talo sanga through le lalo ia o la ua e toe fia malanga I Australia e whaia la sa I vinga la siaki wha fo mai o le case lava ia ua wha wasenga inga longa hearing I la so lua se fulo Julai lua ono tusa o ila le wa vave lo wa titilo ifo e wha wavau mene iai sa moa ia Julai lea la wa whai e loa la le singa I o inga lea la tarsanga e o a wala ia la medical check-up ia lau whafonga anga Samoa. Pau la le tūlanga wa le whapete te e fo ila ia le mtanga luenga leo. E le mana o ia e avele tūlanga lea e o ai. If the judge pa whape wa ia se consideration a le tamaitai whamasino. Whai se bond se la wafe ta la se bond. Or even more than that. Ina ia guarantee ai le toe foi mai ai tātou te manino o Samoa e mātitiva o wheme a mai ele tupe o le bond a mi wholola iai le la tai sili le whaalangi so o ia ma le HRPP they had to come forward with a bond wai le mawhaina na tuo o mana tua foi o lo ia foi fo mai whapito ai Samoa o lo ia fo mai whapito ai Samoa mwhaina o e mai a le tūlanga le tātou titilo. La le mena tupu I sia foi tamali I a king fai popo. Na tama fai foi king fai popo. O le esesenga, o king fai popo na luatu le maliu o lontina. E po e vai I nai tu le epa. La le mena tupu, o la fonga king fai popo sa fai I Australia. A le wasau nele lo ia le to alua le whapea. O la fonga sa fai Australia. Mai le o nofu sa motangata o le tangi. Le manino I lalo tu la fono e mawhai. Ai titilo I le haking whai popo na talo sanga e te othia fo I Australia le I mawhai. Ia talo sia le lofa le atua o tu mawai pea le whea ngainga o le ainga o sia tamali I sion to lua malan whanau wawa umina I sa mo king whai popo. A e ala ua. O la ua la watu to o lua la ua I sa moa. E lo I eni la whalau le ini whanau wha maina under 16. Yeah. So why? Why did oi la o le afa pitoa ai ni tūlanga e o ai I Australia. Ai fa fefere to tele mamalu fo le tunu. O la o I na tūlanga. Ia mana tua fo I le tamari I le sa o I le tūlanga mo me drugs ia na maua. Yeah. Le fo sa talo sanga tamali I na ina ia mawhaina na alu I Amerika wa ona sia. So who are they? They request the privilege in them whaino. A o le iai le tele o fo I wha maunianga o la fonga le mawhauwhau. Tanga e whailatu la epa wai whapea I le mention e na whai le vai asolin te anei. Na le mawhaini tu stala ma le mamalu o le atunu. Na o I to tonu o le whale wha masino. Ona o le a. O a mai le fai unga te mai tai whamasino. Le fionga ia pali. Ona olo iai ni videos e fia whaadia. Iai ni tūlanga. Ia because o le wa iai le motion ne wa avatu le lo ia o le talo sanga e fia o. Le la wa le o le tūlanga le na. E pen dai la po la se fai unga le fionga te mai tai whamasino. Mo le vai aso fau le aso sfulu. Ia pau le tatalo, tato tatalo le lo fole tua. Ia wha pena wha tu mawina pia. Aua ne I wha mamuluina e o. A whai foi lai wha mamulu e o. Whai la se bon la lea over 100,000 or even more.
Wai, mau tino ai te tauna to e fo i atu i Samoa, e atu tali o la morianga. Ia, moni lelei, e moni lelei mo whanua, i le tūlanga le nā o le tau. Ta sile mea, le o tatu wa ai e mese whamsinonga tatu atunu. Pe o te tatu, e iei lea mano, hoi pe e toe, au mai e whamsinonga, whatusa, nisi whai ungo umana na tau whaia. E tau whapena, pe compare ina ia tonu masao se la tau whai ungo lef, o te tari tonu la. A whai e au le la tau tilo ia King Whai Popo. Manisi, ia ona mawhaila lea ona tau whaafsotai ia lea fo. Ia whai unga ole a whai. Ma whai unga ua whai i previous cases. Unless, ore tūlanga le whapeo e o onga o medical treatment. Well, unless then, o le maua le mai whatu e whaapitoa pe o lau le ngasi na e maua. E ma o whaapitoa is a specialist, but they're not. It's any excuse tau mawhai e o SM Samoa. Wa mantauria te minei, lawa umina I Samoa ia le mawhine le nei. Wa ele whai ngā luenga, o le on the pension tangata mamai. Ia mantua lai e tu la fono. E tu la fono pension nei. Once you're away from New Zealand or Australia for that however long period, o le whatapula mai, misi lo te mina. Goodbye, Felicia. E te maua se tupi. E te roa, vai toi no fo toi ta o tu le tu no ta mai fat. E ai lo le ara o fatu de povi fatu povi ni. Le ai o le vingo le tala. O le fatu stu sanga le seriousness. O le simea. O le toi nga so tu la fono ia me tau te famese. E le ni serious fo le mfanga ku le unari le ko fo yak. O wale it's for if be extra tight mai ma tu ele fai. Tasi na me tanga ele extradition le sa fai tala le lei paunga. Ia nanga serious tu. Ma e fia tau sanga sa fa nga solo ele nei mata uku. Yes. Fia tau sanga fa nga solo ai. But that's most Yeah. Te loa e tau I ai le mafau o te mai tai whamasino a le o mai la se pulu. Pa tu sei tua ia King Whai Popo manisi o mana loka ia matoe vava ai le o onga to inga so tura fono lea. Pe ma whai na la tu sendinga e le mwhai. O la fasili le tu la epa. So fasili tu wa le no mawanga ana po le tala ai le ilai se taimi whapea wa iai fo I se tangata wa iai sanga tangi I te tono Samoa e whaasanga le ngari I lea. Ia, o la ua I tangi. O la ua I tangi, a le loko. Yeah. Well, it's about time. You know, whoever o lo o iai ni o lato wa fianga ini la fonga. Yeah, it's about time to come forward. Whanongo mai ia tato fo e kalesia. O ai ni tai o le kalesia. Nau tasi e tangata na matua o tala I tai o le. Moni sa ranga. Yo. Le ngata fo le kalesia. O le malo. O le malo. Atu no le. Ave foi la fonga ile sa ave ma pale mia tanwai. Yes. Ia se tato tari. Ia po ai li tangata le fai le tangi Samoa. Moni. Ia na ta o mai lola ia I le nisi fo ia la fonga. Poni tua inga le neito e ina. Wale matua ile neito e ina. E ale ave ta avale ale officer tute. Na alu amai tua le na maua. Ale wano fo tua ifa mai o le fo ele a fianga le. O le minsta. O kai. So le neito e ina. O le toi ina le nei e na o le vevesi e na tele whatupuina se file mo Samoa. Vai, te lo oe piwa amatana o matemi fodele ia ngata tapu kalame. Piwa tatou tilo fodele ia I le mele fai to ina. E deliberate lava mele fai. He knows very well what is he doing now. E maru na male la mele fai. Ioe. Ai o le me fole le tele uloa I le tatou turafono.
pe ai sia u fa ta uni fa pe le lava o ta tino e le fionga e le paribia wan o tu ba fono le wanga e to ina o mon me o le fo maro mo ni lava tanga I foi le sau noanga le fionga le li pandemia o le a lava e fa a putu o te tali tonu tu le epa pea e se si lua I le tolu vai aso ona tātou wā ai lolea I le mea o le atupu ua umi na faila na le ami o le anga lea te ofo se le ai o se loto le lei e na te tau le suafa o le atua ai na te le o whaia ni ngā luenga tu sai maala o le atua e o io tangata matua sa tau matua ina I e whatua o le tamā o le atunuu e na te le whaia lani whautuanga e na te le whaia se awala e whaafile mu ai sa mua a le ale men na le wha o loa tau o le toi ina ona o lea o le loto I nā le lei I lona tuo I lalo popo le iai nei e sa watu ela sa whamtalanga o le na nofo ma avele tala le tatau na malanga le fionga le li pa le mia I le wala audia le ale malo tutuila mamanua ai se ale mela ale mfaina alu le fionga le li pa le mia ai fai mai le tala e langa ele o malo si nofo ma fa pe mai e fa ma vai oi ya len tato va ai umala vai na walu le va le maliu le no yai ele le la au le mali to o lo o sabali sa olan sabali a o ya le nei tau apa tu matolo tolo te tono valili a e sole ia ole a e tau le pua malafo e se vai ole mea tonu lava le nā ana mamalo na loto wa ele tulou la vale fa fonga anga fo yo tata uso mai I te tuila mamanua ma vai e le se vala aulia na ave iai ona ana moni e ana I loa e te tuila mamanua o i o ta ele tuangai wa leva tau sanga I te tonole upu whaia malo ai wasila fia le ele malo te tuila mamanua ele o maua se file mua sa mua I mea o lo ona whaia mea tonu ana ele maua se vala aulia ele wha moe moe atu tuila mamanua mai le o le ai ma se me o nā tia le va ai tangata ese mai matatu malo tu tasi manino le mai le upu action speaks louder than words ia ai whaafonga foi la I le fonga a le president o le mauta o tuila manu o mai sa o a le ngang whaftai first time in history first time on TV ko aku pu se me whape ole au te tali tonu foi le ai se sa mua so se tulu inga la langi na lato mata I le mtau I le dedication le ana nafi le ai se sa mua le io o le langona o tia langona alofa ona ole a ngaluenga le le o lo tau mawhai ele fionga le li pandemia a le nei lava sau le fa o lo atau matau whaleanga ia who cares e le o se o lona loto le na a le wai loa mai tangata mai fafu pei fo o te lo ta fata tanoanga tu la epa o mea umale tutupu I Samoa e le o lilo le sila fanga a atu nu mamau ona mantua foi me ne e la umele Samoa observer e whapapalangi uma also people can access online e mawhaina la tu whaitau e ma lai loa uma tanga I whaila le pine wha maua le taimi le na fio mai le fionga le li pale mia I le saininga ngase na tau fiofi leo mai o le malo New Zealand e whaini whailo inga ona lea o sila fia I lato na lape la pele o nanga nisi la whainga luenga wa lewa na yele HRPP ai o le wala to lo uma what is happening in Samoa ngā luenga le lei polo kalame I le development o le atunuu le wa umana tapena I le whainga malo fō le ale mea o le pea whapea lava o le turituri loa ia le mea leo le awhiringa o le vaa le la tututuila o le awhiringa o le vaa hai rana
kite runner. Le mea ua le kamapai ia tutuila manua mawhapea if they really want to help out le issue there. Aisia. Tapi mana malama foi tutuila manua la fina fai la tau sailinga. Le me ule kamapai tutuila whapea le fase lau eka le ae tau langa wanga ni. Pei o mea. Tala whaatupul fase lau eka. So ole vaanga tele le taua le o tatou por kalami tele fatupua se tala a ole tati tau mafai atu e avatu o tatou opinions e support ai mea ia o lo latou fatu ia e fafonga foi la ko kipo ki koko le fu ko so mai ile po ato ana po ia o te tua i tele malama po da me alin fai ni po kalami fape ai la tūlanga whanga nge ole whaapa I tau, pe tūlanga whanga nge, you know, o te whai so ole uputula epa. Jealousy is a curse. That's exactly what is happening. It's a disease. It's absolutely whatu. E pau leo le wha mai, e fiu fo mai popoto sa nisi o laulangi. Lato te le maua se cure. There's no cure I le whaama I le nei o le loto ele elea. Ia, se I o tātou mataitu. Ia, pei voi lana ona po, pei o tasi le si mea ua fiua e alanga I mea ia. E vai etua, le voi la ua latu whaangaina whamasinonga. Ia ua, e nonga ilo tangata ia lea fianga o le mea tau threat le pe o le no matala no mai le loma le famsinonga le loma le famsinonga tau tira famsinonga le o le kau famaka o ngo mea e ui le ai se moni ma se fa maoni o mea ai o le matua I tau fa mata ua o le tulanga na e linga fai le tau fa mata o le natu la epa o le tau mawhai e fa se ina ma fau o le atunu o le mea tonu ana lele ngangu fuma whaile tau whamata o le nei. O le avatu o le upu se I le atunu ina ia tau mawhai e suia mawhau o tangata o le atunu. But, well, it's way too late. Absolutely. Ia. Tātou tilo pia. Lea ua, o Februari lea ua pau I ele te leo o isi whamsinonga e mo mai tani whamsinonga e Februari, Yeah. No tu era solua Februari. Yes. O le lato tipo kokora le na po. Na me se taimi o whamatala I le ria o limoni le whamsinonga le lato. Ta whalonga le whamsinonga le to ono. Ioi. O lau lo whau atu tula epa. Whawhewhia na saule nei tangata e whaamalau nei tūlanga I lunga. O ta tauna ave se li poti. Tauna ave se li poti I whaamasino. Langa o lei luma o whaamasinonga le mata upu. E le ai ma sesi o le toa ono lea o sau I lunga a mai se whaatala noa I nai le mata upu nei. So se mata upu a wai luma o whaamasinonga. E le mawhaina toi tango fia pe toi tala noa ina. Mai vaila I mo le whau malo le lau te whaia. O ai lātou le ama whaina o mai lātou e whaatata noa mata upu nei o le whaafonga sa mo e le whaia se whai unga a li imta mai ta I whaamasino. Ia, si tatu wawa I pia iai. Pau ale mea le whaanonoanga le iai I mawhanua I tūranga lea. Ona o le whaangaina o whaamasinonga. Pe ua latu whangaina le whaamasinonga. Sorry. Kau whale ko mai. Ilo atu lo wata tula epa. Yeah, little bit me lo whape mai, but it's okay. Yeah. Nei, pa me le te lotu e No way invisible man. Le matau dia. Langa o le ua matata pu kalami le o tae au I nei. Ia e matua malama a to tonu le potu. Yo le tasine na me o le tau whapea mai ai ia le ta
Ele fine le mesili le te fa longo tu lo si fonga ia ma watu ia me le te anga ia a le vaenga le na mo fanua o le tau o le isi o le te tano ia o le whaonga ina e tangata nei o le whaamasinonga le ua au mai tolu whaamasinonga o le unga le o le tangi e le li le o waifoi o i le siri Andrew o le tangi Andrew anke lu le morio ma le tangi ai fo a fia me o le ua tale te whanongo tua ia a le e solo mua e tangata ia le taulanga langa o me i lunga wa o le na tau angina le ia le i o morio o whapera aru e se lang kangi po le ha ia ele o no tisi le adwa e se tu le ngai a o le tūlanga fo le ia fia me Tuale ngana me fia me ilan tangi ai solo mua to ina le malana vaenga le fa manatu ma pisa i me tele lo para me ka fika kangi ia makua i pa leanga lava le sunga le parmi por me anga pika ka wo foi tula epa ia ona le tūlanga puipuinga tatou fa tali le silua le tolu vai aso o le tūlanga le mele le tūlani wa manatua le wo mai whaonga alfa masinonga taimi nei ai manatua foi sa latou whaonga ina le sa avea ma komisina leo e whai atu roa whai mai wa na matota noa mar komisina wa whape mar komisina wa nei la wa le mawhaina to e whai se tala nga i le komisina le iai nei a le wa ese wa nga i le whamasinonga they use and abuse the system when it suits them. O e loa e latou o mea e mawai o latou alofanga o mai loe whaari mai le atunu ina ia wha se inai manatu o le atunu. Wal mena le sa tupu sa latou whaanga ina le komisina le wa mawai atu. Ia ale teimine le whaanga ianga i le whamasinonga. Ia ta mai la i le whamasinonga ia maweki ia. Ia, o le wale to e tangi le na a le la tango fia whaatasi umal mta upule na i le aso lua. Ia. Tu mai lola i le afo i le whamasinonga la lea le tangi a mama pea. Ia. Tato titiro la tūlanga lea. E na o le fionga lava i a fia me, na te sila fia le a fianga, ma le onga o ni mata upu o le case le nei. A o lea pe fōlinga mai e una ima tu lei malosi atu tu la e pai alu e whai. Ia talo whai. E na o lana fionga i loa le tūlanga lea. Ne i aise si e mao luma. Ia o le ale mei. To e aisi lava i le masiasi. Ia. Esa, Moniela. Ile ia si Cecilia tu le lor case nai lo fia me. No, tangata lava ia i oe. No, ele ai ma seisi ia fa pena fu le ta i olise. E pe ana olise ma fia me. Tangata le maneno le lei. E ta te va ai pula ia lise ia ma ele o se tangata o ia se concern. Ile ai ma se popole ta se olise me aisia. No, le ma fan na ia ke ia. Ele se concern ma se popole ia iole o tau sala ia Lisa Marie. Ona leiloa, ele ai se na lato fatinoina. Le se na lato fatinoina. Ai nga olea, ai talofa. O mea sa fa pen fatonuina e fai. Ia le na fatinoia. Ale wo o ele tūlanga, wa le ma fai aina fa ari me moni. A wali liuloa, wa fai la le su against yang ia. Ia, e tele lava le fietal no al mata uputu la epa. Ona wai luma o le whamasinonga. Ia tātu tālia ia whai unga po le ale tūlanga o mai ai. Pau lea o le tātu tatalo, na ia lofa lea tua whapea ona whafola mai a le amiotonu o nei mea uma. Ia, o le si vaenga le au mai le li le whawhia potore o stadia. Le wana loke mai le mea o sa sofa ele
na uli malito le pale mia le tula fono America Samoa ile abatu fa sol tula fono ano manfasi ina o mata tu povia lenta isu ia ma mena avite se fulu povi ato to na fa maina len fa no tua ili tala ai foi afsola ili na feiro tala o povi na fa maina o fai tui ma me fa pena mole so ifu maroloina ona go through mene se tu lo le fa fonga anga Samoa ele o tui valea le fionga le li pale mia. O ia le sa min star le ofiso fatoanga. Le na te lotu la fono fa bao malo ile fe avea inga o meet. Wa na go through the process of the quarantine. Fo ina fai efsota inga. Le ngata ilea. O le fawalo lote mai le faanga ina o le na fanua. Le na alu fa pitoe lau ia fa momoli nei. E sili atu le alo le na fanua ave le fa momoli nei ona o lea o fa alo alonga tu sai mal vala au lia fa pitoa o le fionga i le ao le malo malana masiofo le fionga le pale mia malona faletua le fionga le fonga feta lai malona faletua le fionga i le minstao fa masinonga o ia le tu le toto ai maise le kapeneta male au malanga ato na o e si la le anu ai o le nafanua ave mea nei i lo le mea valea le wa tau fisilingia la le mea na leina mai mau ai nei le tolus fulu miliona na amai el malo au stadia le na mai le tato nafanua le na o le au o na ave pa ulia i ngā tai o fo yo sale longa le na mai mau wale tupi la me ele se polo inga le malo le se mea it's a personal issue o le mea mana oitu le epa. O le mea na mana oitu le epa malanga whainga langa HRPP. A le mea nei, e leo se mea mo le fionga lau le mali eto, e leo se mea mo le fast. Mo sa mo atoa, o le tali fa alo a le malo, tu sai malvala udia. Maise, o le wafio le fionga le ao le malo. Yes. Le foi la o ta pa i ta to ta pisa to i le va ale tos funliona o ta le me tonu la le sa le fia poto le po ole mai au stadia na tinga renga sa mo mai lo ai me la tupu sa mo au le follower here say ona le tu lima mai o tala tau faleanga na batu pangalia talo fa na tau follow ile I say no for liu le tofa. This is one of the serious issues mafanua. O le faalea. Yeah. Most miliona langa e sao langa no fa le foi tanto vai. Ele se fe au fa le malona go. Ne ai. Ele se fe au o langa personal dina avatu elio. Ai fa pera na avatu e maleu ta fana. Lo to fa no na e te tau na fa so en nele. O te tatonu tu la epa. Lea te pisa pia. O lea fionga lea li pale mi o tangata langa mea lelei. O le tangata su eni umai lunga mea nei. Ia. Le tau paua me o kako e pai i le valea. Io e. Paua me ki o koe pai e tata noanga. Ona le watu langa le lewa iai. Lewa la lafo tala. Wa alu fua le nafanua e momoli. Hello. Ole mea tatau. E ala tatau matala fea ngai. Ona lea. Ole ngā luenga whaalwal malo le alu ele wa ale nā whanua. Ele o alu nā whanua. E alu whape. E momoli ni me mana oile fionga le li pale mia. Wai uma e foi nei mea tau tusi lima. Le ai. Ole wha momoli a wale ta alolo a Samoa. A wā foi ia wha alo alonga le malo Samoa. Mo le wala aulia le malo tutuila. Ia tatu tanga ila i eitu la epa. E sele mana i o le wawa ai atu mal whaalongolongo atu. Te leo le amana ia mai e ta i o le malo tutuila. Whaalo alonga Samoa na watu. Ia, e te mana tuafu. O le property e le malo. Ia o le mea patino o le malo. E pule le malo no whangaina.
E leila se me o latou. La ua e fafo male maia. I do toe ta ua latou ntanga tole maru. Pa ua la latou me fai. Na le valo mai fafo. Le valo mai fafo. A le fao ngā ta tau ilea. O le fe o lai o ta i o le maru. E do toe ta i latou. Tato whātatani. It's a press conference a le fionga le ali pale mia. I le vai aso fōu. Ona tusai matulanga o mea nei. Ia mantua foi. Na matua i masii. Ave le wha ilia leo leo. Na matua i ave le wha ilia le. Matanga ruenga o leo leo. Ia o te langa o le nisi o le au malanga le nana o i le wa o le na whanua pea. Ai o le tulanga na iai. Me leanga o leo mai e tau ai maawale longa se mea e lato te lave i foai. E whai ere tau whaaleanga ina ia whaaleanga ina le tau mwhainga maana ia le sa whai e le fionga le li pale mia ma lana kapeneta a wale. Ea lape a o le wha ili el manu. Ea, le hase e la... Ea le winga ngā le tala. O le lofo ina elea. E ka laia i o lako wha ia le abe o le wha ili. O le wha ili le malo. O le malanga le malo. Simple as that. Ia, tatou whalongolongo oma whaafofonga sa moa. E le saunoanga te loa tuale le langona fia e whaetia a le fionga al plestene. Ia tua olo. Na tutulu le fionga. Onos fululua le tausanga na tuto atasi le malo Samoa. Onos fultolu tausanga talu na tuto atasi malo Samoa. A o le teimi mua le nei. Ua tupu le nei to ingamia. It's history. Pau leo se le whainga malo. Ua vala au lia le malo tutuila. Ona taitai. I le whaatautonga o le palemia. Na fasino lava o lo afio de afionga le li palemia le la audio le maletua malona fadetua. That's a great acknowledgement. Great acknowledgement. Man tua fo ilai na wa umale le fatautonga. Le na fasilinie no wa faile le press conference. Le na tali e fapea. Ia pulu le fo le kovana. Ese le mana io le langona fa ngai etia. Wa te i le sava vali atu te tonu. E tutu la i tangata sa mo mapati. What is it? It's the acknowledgement o le amana ia o la tau. Ewa ele te leo fata ta inga le lei. It's the first in history. Fatautonga fa peva la ulia malo tutuila. First in history. Fatautonga fa pe te tono le outside o le mautafono. Le sa tele tala ele tupu ele happen and all this. First in history, le vala aulia aloa ia mai o le malo Samoa. In fact, na malanga i Samoa ia le fonga fetalai na fionga ia sa vali. Na malanga i Samoa e tuu mutu tuu fofonga le whainga le vala aulia. Ia, ma le fionga ia olo le sa tutoto. Yo e. Ia, o le fionga ia olo le sa uwai fui o iere na malanga ma le fonga fetalai i Samoa. Ave avea. Peto a lima ele au malanga le na o tuu fofonga i le fono whaasa ngai le mala au lia le malo tele mai tutuila mamanua. O le ala le mafau ka hakangi. E sa vali atu i e whenga malo tutuila manua. Ai kali whapea mai e ili atu le malo tutotasi. Lana mafau longo vinga anga ngofo mai ngei o la ko le malo. Ko inga kali mai ke vai la e papa o kofa. Tula epa ia o a eni tala la fai o lunga lava o le loto i nā elea. Wa tongi lava wa le kea. Wa le kea pawal me ia fai a se pito filo. Fai le nau ta inga leo tau whaleanga. Ia. Ai filosofia hapo pai la ko kipo ki koko ho le ua levanga toni. Tula epa tu se paule me sa mata i le YouTube ana nafi. Le fasa launga le na mai sa o le ele talamua ma le
KVCK a Melika Samoa ia mantua le na tato le focus sa o toale le batunga o le recording i tangata le sa vali mai ai la live na o mai ia o live la le o te vai atu ai lo o iai se tasi o tangata whaasala wa leva nai Samoa la le sunga le ia Andrew Fasau o leva nai tu AP Samoa o Andrew Fasau ma Monica Lea Miller Miller lelas o ina o live la le vaenga lea na fatoa o titilo le to a tele o le tato ta lolo o titilo tuai o sui uma sa o le tau wanga i le palota le no nei ale vaenga fa le fast ai wa malolo o le no vai atulana o uma malanga le anafi na o uma malanga to a tele ai le to a tele fo le mamalu le atunu o lo papa au i tutuira mamanua o ka le lolofi mai tu fatasi esele mana ia o te leiva ai pena to ta siami sale na len fai open official ia apparently famainga le to o lua means that ia mantua o to lupe la fo off island to lupe I fontanga fa le vala malo o le fionga ia fata Ryan la fo off island I Solomon Island ia na ia fontanga fa malo ia mantua le o masi uma ia means ta lango ia mai lato uma ai ita tau lavana ia nisi le o le tato malo Ia o mafaufaunga mo meo whainga malo le lei pe tu unai. Tani le pala au, no foisi, ia e tau whai malanga isi le, o to tele la tangata I o tangata, na o e whai minai tangata e pesko ingo ape, O ape o tamaleta, o whai... Ai tamaleta? La sa iei tamaleta. Okay. O tamaleta, o manu lele ua. To tele o lato sa o ele Imanuia lato tam fainga o le mele o te eselo fie le loto tamalingi lo mata fa petalo fai o le mele le fai le fionga le li palemia it's just because wale Imanuia lo tam fainga ona fa pele ia wa matu atulo o le ai o lo o fa pena o po mai lava I tonu apo I lato fai me fa tasi O se vainga na whaate ia ai, ele ngato le vai atu tuila ma manua. Ia o se vainga fo'i o se vainga fo'i le malo tutu o tasi. O le me mani e maofa le vai eisi. E matua ino le vai eisi. Ti tiro falatu le pa esele mana ia le taimile ona le amo moli fa alo longa le no mai le to atele o tau lele o te lango tau lele o manei leito tonu leito tuila ale stakis okay even le bala ulia o mai uma le no mai malato moli ofe esa ta milo ifo tofu tu ta milo ma moli ofe kuku moli na a mai lo te tonu fa alo longa le tato malo esele manaia esele mamalu a wala to fa atinoina ni tu langa e mata utia ele si tianga o le tato whainga malo. Tusa o challenge ele whaina maua e fia mem tu le epa ila ufo I leadership. La tele maua I ele tuainga le mea le wha le linga a tili o mea. Ele maua. Ele ni la mea. The master plan of everything o le fionga le fionga le pale mia. O le winga po le ne te whapea ta se selu I le fionga le pale mia. Pate ta te ba ai I le ngā luenga le atua tofu tangata malantaleni. E tofu tangata mana mea lofa. So ele maua la e to ina maloma tua mea lofa ia. Awa ana whapea o. Ia tau te vai ia sa vani no apo le ale me a fwoi whai de le lopo le ale te mea ele o la to inga tape nanga. Na esen mana ia whastana lea. Tala le to ina leo tua ono. Sa moe le o tupe o le mea palangi. Moni. Aore o si o vama ainga. Lea la ua vaia I le aso nei. Lea ua mai moa le atunu. I wha aloa longa mawarurunga.
so ele o me abatu ma me au mai a o le vale lei o me nei o ainga nanga ne o ia whainga maro ma mo moli atu le upule ole ainga ta tau tutuila manua sa mo tutu atasi fato a so sofa e papalangi ia le tatu a o tau o mato o sa moala ole mautau ave lava le ala fionga le li palemia ai le palemia o tutuila mamanu o matatou o le ainga o le sotanga lea le foi lana te whaia nei ia i tātou nei o le au diasporas le no foi fafo e le whapea ese Samoa le Samoa ese Samoa le fafo le iai tātou o le na te tau mawhai e a mai le sotanga wawala lata ia whealo whani ma le lei whaatasi Samoa le foi la tātou mol mawina le tūlanga lea ma le wā matutuila ma manua ai te sila pia po le ala o toe repeat ya to ina le o tua o le tala to ina tu le pan fai te mi o pan mia ma tu le tala tu le pan fai ai se o ke le fica no escovanga o ke le fica no escovanga o ke o kan ngo sa o ya Donald Trump e porque mi push le lo fo ia fa la o tu la epa le tala la le na le fai tu la epa le ko fai le ua lafo mai e tua olo. O ai pulu ma pula. Ua afi fio mai ai le fionga le ao malo ma panemia. Wa a tu olo na tulanga fa fiangai. O la toa fiangai mal plestene. A o le nei lava. O le moni o le alofa le o singa o le tu o ainga. Mai le kasi nga pine fa mau mea. No forto ina ma fai mai to o ke le fikar ngo se. Mo tala pasau sili fa mawalunga. Io, wa ngeila. Ngare kupu ale o ki kuila fa ku oso ko ingar vale. Ai va tu tau tolo tono. Io pe o merenga ile tiny o sau fa ile power. Tele pe o tata volele untouchable ko inga. Matua i ole tulanga tula epa. O le ngata le tūlanga ngā le untouchable. Mo me o le tangata whaasau sili ua nofo le tofi e nā o a ua lea. O le ese ngā lale nā ma le fionga la au le mali etoa. O no le ese ngā o tamali ianga o mea na tupunga mai e tangata. O le ese ngā lea, le fionga la au le mali etoa. Pea o le tamai titi po le talavou tangata matua pe te miliongea pe te mativa. E launga tasia uma i le vaainga le fionga le li palemia. Tala noa so sesi. A le mele na ia tula e panana sa whai ai lunga. Ua whapelo ia o a ulava lea o tau o mai lalo e o. O a ulava lea. Te roi. Ua te tue sa. Peo ka koe vai le upu le le tā vita. We te fia sau wha i le lefu ma se i e tala me tono ana le tupu e na o vai atu lai whaano alonga ana nafi wha pēr oita fe wa ti liena na o ono wha mai ele sau noanga ale eki epikopo wa mali wa whailangit fo launga ia matailinga wa papa no ia mea tono ale wa tawa i le saunoanga lea. Wela, nganga ke aka yung poro ba ko so manki po koko. O ke ko so manki po koko nga po. Sali. Ai ela fas fesili na fesili ela kama fa sala laule o vo ngoreli. Apa fango bandong tu le mele o le application to avi ita io o fon fa vai. Fesili atu la i seli fo le foma. Oi, foi le ngosien. Nga seli. I e lulali fai sau tu se fai mele tala na se I oi. Le ia e silia si sta inga lo le mga o mama. E pe atu ali moni matoina. Ma ua makileo. Le la o ave fam sinonga. Ia afi fio.
wa ai tatu ia sa mo I nei te pe o mea ka miki sorry pe o mea ka miki se o kele fiai o angela o ko fe ko me kele fiai la o ave ko fa sino kwa pa fa pe a fa fonga mai wa le pine tu la e pa la mai mo mai le tapo kalami a fa fonga mai nisio o fo yo fai pule ale vaenga fai ale HRPP a fai to te loa o le manuia le o to I tu malo ia tau muli ta iala wa watu well at the end of the day ele al watu tu la e pa fai se le le va o malo I tu malo a o fala le teine a uma le pa inga le lima tau sanga e te toi alu le palota o lo ta le leia ma wa mi o le lei ma lo alofa I lo I tu malo e fa penana to e taui e te toi anga I mai e te tonu I lesi paia inga a fai to te muli ta I le mea mana o I tula epa ele la tula epa ba se manuia mo lo I tu malo Io nga le meta u ala vale tatu va ai toa I nei mea e no fai atu ana o le vaenga lea to ina matua o se mena nale le foringa fai ingi plan ingi la ku strategies maru losia to ato e oso me fai ungo lima tausanga ai o to e o mai lunga fa di mai foringa matam fai isia la manatua na to fia ita ele ma faina le tu la epa le ma faina la to ele ave fo le fionga le tuoni manatu le lei mani ma fo le lei ono le a la fa ma aina loto ele o mafai ona o mai I lalo mafai ona fa mangalo la to loto maa mela le tupu nei ele mafai na lelei se longa lava wai loa la to o mai lalo fa to ai lo le mawani me lelei ole ta ingo sua I fena ole poviana ave poviato le la mai man mafofonga le ua so sofa ele la audia de mali tortura fondo americano la fa fendo sofa o lo aleu ele va le americano e fatanga I me va tu pe ale ai se la tu fe mali dia inga ale ne tono anal tala tu la epa se mo le tala le vale mo le tala le tangata loto ele lea ia manatu e o la to e vale ia le afoi le malo tu la mamanu lo ele la to quarantine e la to te mai ai le approval e ba to ai me nei io ia male mau ta fio lai so le na fi ai e fa le mai e fo I lunga o cafe ni loko mumu ola mumu sai le termina la mu le afia satan iro o ko maka ngi le to mose termina le nga ku e mose le so le mumu wa ele la au fu le la tartala ya ko fa pisuli ko fio ai e fa pe mumu lo to tanga ta pe io tono lava le natu la epa ko fio la pe fa pe ngi me fa pe fe la me le afi fer wa iso no le awala ka me mumu ku o soli o le mesa mai tawina tu la epa mana tua tele a o faalo longa e avele I palangi le ta I le sua esele mana ia o le awi o le siapo a o ta mai ta I tau po ia na momolia o le siapo ma mena fai o le mana ia otangi I te tele sa fai ele to fa la sa fai e ufta I le ai o I fo I la ia na avatu e ufita I le to fa le na vatu oka te vai atu e lue mai I like silk le mana ia o e lo tata nunga la tala len fai na fia ya ta fia no mata fa fetai o te langona o ngaluenga nei a tinama tamai tai ale I tu malo ale min style tupe mana tua foi o le I tu malo ale nei esele malo si o ngaluenga tau lima siapo ese mala ele ngata le na mafanu
piu toi fa fo I le malanga le I tua fa ngale niu a vei le fa ngale pe mani ta isi meno batui esa yes le na vei le monsa le na vei ia le sutatsu le fatamali ai ole tūlanga nai le tātou whaanoa longa le na awea no mai taua la whaanoa longa tutu I la mamanua ka pia woi ta fia I ngui tui ai whang whisky sa tai o ke no whea tia ta fia waka kai mai ai whang whisky awea you know mawalunga whale la tō whaanoa longa yeah We're mengi lau pang wenga ni kai sori au. Ari kaso on matu aing pemai. Yang ingwa yo ya pe ya kwero faku mai pe ya kwero. Wo mana fai atu le tina ya sori le me fai. Atu tau mafalo fa penala lau ava. Toi tu pe iai e sau niuni lau ato make up. Umalona te pole vali fōringa. Tu no le se iala ia le tae awha ia na lua feto aia mar fai toa. Le ku kasi meka I kasi fai fuisaka meari. Ave me tseli. Ave ko ria nga usa asoro e nga lua wipu ko ia fai a se e pe ma e oki. Ia ale la isis kam ka punga e winga I the minute. Ia na wa tata la talaina le malanga I te tuila Yeah. O te ata whapea ana o lava le fionga le li palimia. Tu atu rose tala mata tupa I le au tu stala iena whaile fesili Lena fesili le press conference linga whai. Whapea mai. O leo a sau ia le whasalonga whapea. Wa umana mai le lapata inga I lawa fionga I le tatauna e malanga I le malanga le tuila ono lo ngasingas. Le lana fesili le fionga le li palimia. O ina whaile tala. Wa fe alo fai. Ma whapea mai o le editorial le board. Le fesili le fionga le li palimia. O le board. Le ia ta o mai loa whatulo le li palimia. Se wa ukile koe karkongia iku. A le winga le whamtalanga tula epa. Le wa e fesili la mele inga mumusa tau le tangata na whaile tala e moni e whala sa no anga le na whaile fionga le li palimia I tua inga ia na whai whapea wa umana pasi ele kapeneta le tuto nginga o le piliona na sa iringa ngasi le la na whai sa o lava le na whaile la fonga le fionga le li palimia o te fia e to wola e lu I tula epa I le mea lea pe whamaunia. So whether they did it or not, that's doubt. Ale winga le fesili lea. La mea mai e fesili nei, ai o mai e lato te leta wale sao. O ina ilo ai le lefa maoni o lato tute I e fai. E tau esela u wa ai mo fanua le awala le fesili. E le winga o tala. E te ia langa o fuortanta fai fesili. O pe tau esela o vai langa pe o le watua ia isi ta mai tai o langi. I have a feeling Langi wanted to be heard I se tala mai le li parimia I le melea. O la ulea tiptilo. O la ulea tau whalongolongo. I le la uma e ale le afo le mea. Ai te tau na whalongo Samoa I se mea tonu mai le fionga le li parimia. Wa ana le fisiringia nei. E na tia ia la banga ia. Ale ai e si musa tau fa. Au moa ia. Wo fi fia sili. Ina ia malama ia la tunu. Lela Which is fair enough. Yeah. It's fair enough le fesili na whaielangi, but what I'm coming at, o le fa maoni la e tali sao lo le fionga le li parimia. Yeah. Na lato fesili lo le fionga le li parimia, po o ai la le na whaatonuina ia, e awole malanga. E nganga, wa fetira tilo whai. Ai whalaui. No, what the matter is, ele o mai se writer. Na pare mea who writes the story, the writer.
Ele ta ua mai se boy le editorial boy le nga film. Afala le winga le tali le fionga le li pale mia ina watali le tama ile TV1 fa apia o le for editorial board. Le la na tali le fionga le li pale mia o te le tari tongu ia itu. Wa so le tali ta ona ta ia. Why la me le nga mumusu et list mai o lato ingoa. And ano mai fa upu editorial board as if o lato is above the law than anybody else. It's the same attitude le fa tu la epa. Ai foi lá o ema fonu le tala le le ai se me fo la lo la. Wala wa matana fe le me wa makanga ne ko fika mo ingisi. E pau le me le o tatu loa. O kelo le media e langoina ia vainga atoina. Me foi na linga all the media lang observer. Because they know Le Monsieur is behind it and Le Monsieur is with the HRPP. Who cares? Ele fa benga le observers en newspaper. Leto a tele. Ai me e tauna manino Samoa. Ia na to o mai nei lu I le fionga le li pa le mia I lana fai. Unga na fai e suspend le observer. Le ale tele o lu ina o mai. Ave ma le tala I newspaper le media overseas. At the end of the day, one, ele stales observer tono le jaws. Two, a dysfunctional media council. Oi, se o tala novo le media. Le sila le mata upu na ai fai o le ngi ka upu tipo koko le nga po se ka ka so ka la ngolo foi la ile tenye le a foi. Ile praising mai la toina. Ma le to tolu le fai mela ko ki po ngapo. Ia kenge o mainga. Va ai de pay o le number one sole number one isa mo ato. Matua vivi I mai ato ina mari moni ma. Ia isa mai ta o mainga. Pauda tu stala e manino lo nau ili mainga o me tu stala o mai se manino la lea o le sau o le malama fa anunumi mai ma fa vale ma pepelo Samoa a le manino I fonga. One, o le tautaiae it's a registered member o le Jaws. Two, Samoa Observer is not a registered member on the board. She never mentioned. Three, or dysfunctional for the media council. O se manino lale na se fa mole o fa vale ale tunu. A wale fa vale ale tunu a tonu ele malama I le to tele I taimi ama ia ia tala nei. Ai fa fetai le tapo kalame le tautaiae fa apea le ngangai fo sabea no this. O lea tātou te au ili ai mata upu nei ina ia whaingo fie na whaofi mamanino ia le mai moa Samoa. Not only Samoa, out Samoa I whafo. Wa o le si tala le ali moni na ave ia tati era ngola whakat. O ia tasi mero whatari le iunga. Tasi mero whatari le iunga. Ai pe tasi lea tala noa tala po ile ta whapisule. Ka uofo tangata fi farongo longo I pepelo ni tangata sole. Ko uofo aso le kai ka foi sole e lua loa ko ka farongo se pepelo ki ngau kalinga ani ia fai pepelo sole. Ia langa pawanga le olango le na o le na foi pule ia. E na o mea pepelo mea fafau o mea faforinga. Ia malisimia. O le upua lea. Se ele kupu se me fapena masangi ai fofonga la to luma le ai nei na matua I sau I lunga ai se longa ese le paneta o so ile la no this ile le to luma le na to le popo le na alea o ani si to tala to te fai ua pale le fionga ale la audio le malitoa ile tofi pale mia. Tau te fiu ala to te lungao la lo au tafa ma luma matua. Ia na le paule na sa wai lom ia mata edinga e pa no. Ia si vaenga mudira from my end.
ke manga o ka ki kalango ia fa manino fa fonga anga ia matua I manino ma fonga ile talor tupe o le fa fonga mai ia le fionga tomate o le talor tupe fa awaure ine fa fetai o le o ia to tonu ia le benefits ila to fu ia ai le se tala le se tupe tau na matai ia mewa for ila tu o le tala le tupe fa to a tele in fa manino ava to me fa man na for ila tu o le tala tupe me ia uni lua ono o fitu e tau na manino tatu tu na le o tangata ia fai mai o fera tupe to for o fera tupe to for ina ia samo e le o le tala le o le tupe to te fa ai me na me tonu lava le atu la e petau o le tau whaasese, o le whaanunumi, le au maila e le kopi o le akaiku le inge o pulo. Le oso mai e fo I ma le toe ingangange ato maa o mai fea. Sa waila ma le ungali inai Samoa. Ia ma lea le sa mai Australia. Ia me tonu ale sa o lole ngangana mane. Se ana le ma vava mai alo ngutu le ro o te valea. Ia la fa la manino fo la sanga le fionga te mai tai min style tupe. O le priority le na ave I tupe mo ia mana onga fa pito le tino ma pension na tangata matutua. The rest it takes effective as of June 2026 ile lo o lo fitu. A le la atu o mai e whaasese ma fo whaungo tangata. Tau te fiu e whaile tau whaasese ma tau whaneanga. O lea e mawhaina mato awatua whaau ili ina ia mawhai o na malama le atu nuu. E manatua. O le taimi ai e pau I el palota. O a pelila tau sang fau. Tau sang fau. It was the snap election. Effective lola ia talo tupe lo ono ia yuni. E manino tangata. E lona tau mai le fai mai o femen tu forfola. Femen ku forfola o mai kala kupe e kung I kala kupe. Sale. O malesi tu langa tula e pa. Ano fa mai titila e fa le mafau. Manino yo sa noanga le fionga te mai ta I min style tupe. Ia. In fa mamlama fa le fionga le li pa le mia. O le lau te loa me nei. Ai se Ona wale ai se awala la tu te tau I tuai ni awala. O Paulo o le tau whaaleanga, tau whaasese, whaanunumi. O le mea tonu ane le lato te whai e taimi nei. Lai lau te lol mea moni, ai le mwhaina lato o maia, o le loto ti ngā I nā te tele. Madi. Ia. Ana whaape whaamawalalo lato loto, a mai le mea moni. Whaafai fie ona whaamatu uni o lato ti ngā o lo o iai. Ai o le anele, waha tilia ia. Sa oi loa. Family tala le whawhawhine, e talo whae mate ai. E pau ale mea furili. O kale lopo la sisi u whasa moe, e sui ele kau whaleanga male, kau kangiku e kau leo. Se vai le te whatu so, o te whamo I elau sau noanga le tele o tapo kalame, e soso ai le mawhau. E pau alo tūlanga I whaitoe ngā me whapea, whapasi luma mai mautaimi, pe ona sau noa la fionga le li pare mia. E le toi mai maua so na taimi I tangata nei. Ia, o le e solentia nei sa o le asfarile e sa whai whaunga korisi malua, korisi whawhaifi au malua. Sa e fuina I siu ngali I o atu nei mato pulenga. Tu nei mato pulenga sa whau ua I laso. Ia, nala te vai nei tangata, na watu fu nei mato pulenga, mana matanga lunga. Ia, sa whapai mai whainga mataian mato I sapani, sabai. Ia, pe o nei vaenga e tau tema I ele talano. No tau suru tali lofa fa makala ngi me kau faleanga o kali lopo le si kuesu mai mawa tapo kalame le la batu nisio mta upu ia I tulanga la le case la le fionga ia le min stau fam sinonga
Lena wa matua wa fate I na wa a mai le ngo tangata le tangi. Oh yeah, ele case le lena a mai ai le ula le o lungia matau. Man so te le yo le afianga nei talosia tato tatalo le lofo le tua a mai I lunga sa I linga muri nei. Yeah. Yelo na afianga le case le taavale wa olona falesingia le fa pesa abe el taavale le na labe ai le alo le atu au o le la no foi ma fisilingia o le ale so tanga o e matau I vayusu a le fionga al minstao le minstao fam sinonga o ya ana mua ia ale ma wa ma foi inisio so suenga e la ia ma so tanga a le fa pe mai nisi o e olo o itu o le mea le nei o e fo I le sa fai le lato finaunga ma le fionga le li minsta I tau fa se a ia na ave fa pe o tupe wa fa nga le fionga le li minsta le la wa umana sana so ala pule mta upule na ale fa wa esele enko le wo mai ave e fai e foi le sia wala tau fa leanga le la fa pe o ni tupe na ave wa umana fa nga tupe poloketi as a weapon to go against le fionga le li minsta ale wa ese foi la le enko le wo ai ai fa pia o la tau lava ia sa fai le tulanga le o le tau fa leanga I tupe poloketi le foi la le wato a apa mai la ia matau tu fatasi ai le tangi le aveanga le fionga le li minsta ia tato tadia wa se aso erva so fo le la a mai ai lunga ma fa ai lo ai o le atonu tu langa o le case le nei asolua next Tuesday Tuesday this week yeah your Tuesday laso mafua tae mato o I le so fua mato le so dua auto ia ele fengo fifo nga case ne fengo fie tu sa ele tu langa le case le o le tamatiti le ave ta vale le sa ma mai ona o le foi la wa mai fa maunga o le mele tu lai mai pe folinga mai fesili la ale mafine le o maina pe fesili va ale fa professa ya longo pia mo tangata pepelo mana o le o fesili I le CEO ale mtanga rengo tu te fa pia ya le mai tau e pe mo fam talanga o le tamale o mo le elo na uso tono mtanga renga le natali manino le CEO le ai o lona tau songa le iso na uso. A le fato a mato I lo mulmule I funei. O le tina o le tamaititi le avita vali. Fa pea o lona tina sa fai lau tusi I atuala Bonifacio. Lala mena le amai e maina le fesidi le ilunga. Ona lea, e musu e lo aile lato so tanga I fasto. Fasto uta, Yo e. Afole amai fa pea o le tamaititi le avita vale o le fasto o ma I vai tele. A le wa manino ai. Ia o le me se so I to te mai a mai me pepelo e o le ngia I le atunu. A o le fala wa mai tauina. Fa pea mai ina wal watu la lea watu nei. Lena le avita vale le wa maua. Ai ina wa vavena taunu a mai langa uta. O mai lo eni tamo le tute fa pela watu siaki e fa pea mai. Le ai le fatan bili le o tangata e la tuela le tangata la le fa pe o tangata la le wa fai mo ia. O a uma fai mo molia le ula lea. O le tangata le sa we kilia. A le fale a mai ni moli maua nisi. O le ula lea. O le tele na no foi fatal malo wiki e ni fatal malo malona to olua. Ia ai o tele o le tupele nei le ave iai Ia e mana ia lea, wa sau no manino le min style tute, ele alo tu la fono, o le asa ili manino, wa lewa manino, ele na le pau wai leo ni wha momoli le amai, a le whala I eitus tu singa o whape amai, o wha momoli nei, ele o ni wha momoli ar tamalea, ele o ni wha momoli ar tamalea, ese le tangata e ave iai.
O le la pe wa whaaonga ai, lona tūlanga whaawhainga luenga le mtanga luenga o le tiuti. Whapea watu ai o le avta vale le tiuti ki lia mai. Ele oni o loa le fionga le ali mean star. Ele mai le o iei tusa o le ele tangata le mau ale tupe ale nei tama. Awa whaonga ele tūlanga o le tangata whainga luenga le malo. Ia, o le whau te vai atu na ua ilunga o pengata whailangi whai tionga ronto olua. Whapea ele te tau o ele tangata i tua ele o ronto olua e ana wha momori. Ia, a whafonga mai la le tinale le tapoka lami. Ia. A whai e musu lau to olua e ta ule ami o tonu. Aru e ta. Aru sa o leo leo. Aru sa o lo e leo leo. Ma e ta wina wa leo manino. A whai o iei ni wha maunga man wha mtalanga o mea ia tau whala o whasaina. Lewa sau no manino le sui komisina. Wha pia foi le CEO. Mai se foi le fionga le mean star. Come forward. Ina ia wha aititi ai la le mea le nei. Ma ia maua i lola se tūlanga. Loka i lola maritangata le e onga wha mamoli nei. Wa o te whalonga te wha pe o le asa iri foi la i tutuila. Po o ai le tangata le na whaia mai le wha mamoli. E mana ia le tūlanga le ua sau no manino le fionga le li mean star. O le fionga le li palemia. O wa le na fisilingi e nisi tau na wha mama avenga ma le malo tutuila. Le ai e le malo tutuila. E le fo ia le o ato atoa le au nanga le tātou malo. Wa ta tau na iese no fuanga au tu al official le shipping. Fa tau la le o ti e tangata. Lava le taimi e scan ai ala tau wha momoli ma mea. Mai lo ai po ani tūlanga o wha le tonu. O lisi mea tau tatou tilo iai. O kapeteni o waa ia sori. Kapeteni o waa le Lady Samoa ia mai au seila tangata uma ia. O le e tere na mai taua. A whaina a whiai kapeteni o le waa leo na whanua momo. Ta foi la ta sia tangata te tau le le. Le ta foi nga tanga track test umata ta whainga runga I runga va. No doubt. No doubt. They're going to be all drug tested. No doubt. Yeah. Ta sia ia ua lela fa pe lela maruru da su ala fai track test. Ile nga te na o tangata fou le fata asau ni o whainga runga maru. Lela. Well, that's going to be o le fa pe me pe fala atu nu nei. So senga luenga lava. A me senga a maloma company te tele. E te ratu loa o lo tusi mai lalo le application. One of the criterias e te alu e whai lau drug test. That's one of the criteria. Whai le drug test ma mai le a for le police clearance po I eni soninga tu la fono and all that. So it's about time wa ta tauna si ilunga le si tianga o le recruitment o tatu tangata whainga wenga I Samoa. Te lola pen whalongo ia tu le pa le interview ale min star tu te le na fai. O lana avata avale o la o ai mai pe ainga pe uso pe tuani o le ma fai na talia e fai lava tu la fon. O I foi la titilo tu la e pa o telo e tau whaaleanga le sa fai. Whapea mai o atu lor whainga malo, tutuli lo tangata whainga luenga, ale la wapine wha maui I. O le avta avale le nei, o le avta avale le taime o tuala Bonifacio. O le taime o tuala Bonifacio, le na a fiu a tuala min staffa a wau, le se sina tuli. O tasi na me mautino ai le wa ana o sis ela tua ma avatu na avta avale. Iyo Te taila. Wa ana avatu se avta avale a makesi, le fiunga minsta. Ele mawala le mea. Ele mawale. Ele mawa. Ia le mele. Ia. Ia, ma le si foi la tūlanga le na toi alia I mai tule e pale sa tele na fesilingi al to tele. Ana le fai nei la ina watu la I mai le fai ngā malo le nei. A mai le skena le wa mai. Le mai whaonga I le wafu. Le wa mai wana o le skena kele le ave I tonu containers. Ia wa mai le skena le ina ua. Le lopo ai le tangata ua whai le me vale le K9 le lana mai le wa mawai
ia ma me so uma le fo le avitavane le ale so ai ma wai le Filipino lena le tamalalo vai mal Filipino le ma wai fo le telo 99 na mana ira sa nanga le fionga le li pandemia ele o tutuile tato te whalangolango iai ele o lava ma to tole au nanga o le mea tonu ane mana ia le vavenga react e find resolutions le la langa lulu e loe whaatino tu langa lea ale office le shipping a tato tutuila ina ia iai se whale wa iai o na masini e whai ele au nanga a watu tangata fua mea ma whai e lo se scan mai lo ai lo ina ia o ina tonu ala o le amolia le tangata ngā lulu e whaatasi e lola ma le official tutia tutuila ma le mtanga venga leo loka e se tangata ngā e leo o mai la whaamomoli nei lungo le waa ia wa tasi foi la langa lela ua loka tangata le nga receiving ale mea out center ia le sinana tangata tanga su e tutuila e loka me tonu ale na a whele winga tonu la leo sa noanga la fionga le li pandemia a mautulo la no whanga le shipping i o ai lava la tangata le la tu vatu le whaamomoli they're going to be deal with it right there and then. Yeah, le winga lo tala. Langa pe le 99 grams kilo ia na mo muli. Na mo na watu matangata. O le la o le shipment lenga mo le 1.4. Na mo moli. O le bill of lading na sau. E le sender, e le receiver. Ngai le bill of lading. Taulanga nga o le bill of lading nga vai. E su e le afo. E ka kan sending a mai le mea. Tasina wa umai foi le foi pas kan ka ai tanga I foi la ia tula epa talu na mai er con kalate ale sa ave ma komesina mua ia wa pe wale o to ia se fa man malunga e fa fengo fiena mai ia mea le wa na so ma wa lo wa fa la le nei le wa lu sao through the process. Aquilo, eso é Maria. Da silena men falam no tipo de coco le po. Wa to e pese foi di mo fat ne mai leo. Fat ne mai leo. Mai la ale mai leo me fa le review le fe me ko review e le ale le official. Fa mai leo po. Don't speak too soon. Ka va gro like ka pese il pese foi le at your own rate. Wait your moment. Be careful of what you wish for. Yeah. That wishful thinking might turn into a sour grapes more oi. Ona tao mai lola ia le vaenga mumuli sia vaenga mumuli lea. Ile case le ne ia sa fata mua. Yeah. Le la wa mauti noa mai. E ono molianga o le afionga ia tei anapu 7. Ai se fulu fa ia tamatele o posini. Ola wa ula le fa vasenga ina tula epa. Na e alu ne e moli tu le tangi fa sanga ia tei. Thinking o e matua e pure clean lava oi. E te mama au ili. Ale mele matanga le wa mau maina le ono molianga o le fionga ia tei. Ai se fulu fa o molianga. Esa, c'è le femmine vanno e na li fa e pelim. Se fulu fa, la mai. O le mela le fesili ai. Ia ola fai lo wale avele molianga le fionga ia tei. Ai se va ia le na molianga ia te oi. Ia o lela te loinga. Te e fōlinga mai. Oni la taua fite inga wale wato e maa ua manino. O nisi lava o le au inga o le fionga a le sa ve maminsta. O la tau lava ia na toi o toi moli mau. Whaasanga ilanga na fionga. Ese le whaanoa noa i o le loto. Whaanoa noa i le loto. Ia, o le ala tau me o mawai. La tau me o mawai. A wato le whaatawa ina. Le tofi. Wa fia tau sanga o iaia. O fia tau sanga o iai le anana i ese tofi. Mai le HRPP. Whaafetai wa maua le tofi mean star. O le tau i tau malo.
e te loa o e mawhanua. O te toe tala noa pei sau whai ele ai ngā suri o le mali toa ngā tui tasina le no whai nafi. Tasi le whalea o ngā na o loa me nafi. O le moni o le sao o le alofa na ave o le tangi a pani. Ewa ai iai tala ma suwanga na whai nafi le se men tupu, pe le se men tupu. Le sao ma le mamā le mawhawhau. A fuala i melea. Fuala i meia sa fata mo tasi mele ko fa mai fala ali mo mo an ko yo ave ko ai o le mele ka kaunga i loa ele o tutu ale le fa tutu ele tu sa mo tasi mo e fa o so ala to sui a me fa le mele me tonu lavana a o i le hita pipi ia le wa dia e fiu to fe meni upu wa dia ni ile fa ia to sui ave tu fa tu i loma fai atu ia foi ia telupe e fa so fiton be van fo pai dala le simele ta me lato o i lato ia o le lato mausalea o le tau fa o le anga te langa o pule tau fa o na ta i fau ave ia os io me ele matango fiele o tau fa oso tu ele oso filosofia la tu ito vale la taution me yo fa no anga le na a fa fonga mai la ia I la tona na fai ele nei ngā luenga mātanga I le fionga le tamaita Minster o la tau meo mawai le sto meo mawai na watu lani tau tai se la wafe ya le ana tu te o e fai le tau fa le anga le nei ai awa o tau tino le ala tau mea mawai le ngata le aise tau mea mawai mātanga ai la fionga tamaita Minster le ai masi tau fa alo I le tau I tu malo I le tofi wa maua au sia tau I tu malo le tofinga o le Minster ia ai paula o tatalo tu la epa o lewa uloa au te le musu o te tamua atu I lunga se I manino lava na amai le whatofa la inga a le whainga malo po le tato vaenga whai le fast I le sui tau vā o le a lo fai lo mainisi ia o ai la le o fai le tamaita I o na vai no fai lo mainisi lungo la tu susi tunu mafono Claire ia o baru na fina mai ia le asiata ile na ilanga post na watia da tonu da tonu e manuia faiva o le fo itamali le fo itasala man tuar taimi nei o le tata mana o mia ia fa tumuina le ono ia tausala I tono le suita mai tai tono tato palmeni ia ai te sile fia foi mafanu sa manatu ai so misito sta malo ina isia su to alua ai sui o tamaita ia mai I le mele failanto e sui mai ai ia fui mapoao ia po tamaita I o tatu le I fas vai monga tolu se si o to luana e mai fatasi mar sui o le tapipile ia la ngau le ua se foi le strategy le foi sa faso ai te it's a reliable sources a talosia wa le lava le taimi ia em faiena to e so ale pule ale lato I tu malo mana ia tatu tantalia ele mau mai la sa pa election le o le tala vave no mawina na nafi ale o February o mati ia mantua langa o le ala tapuni nga benga nei a te sema ia e fato ato ia nga benga mid January ia saulo ia February mantua o yang wari o taimina o lotu tu fatasi tanga benga ese ia ale o February po mati lo winga lai le ia ka kariala ile mfena activate ia 10% si longa mai le mafai ana activate le 10% a foi na o so foi to ina a moso
O se foto ina mo so mana o ia failo. O manga o ko malo activate lo. Mana o lo failo ai ta fi mau mai le office of amsinonga. Wa ngai no inga. A umale pai election le nei sa fatatasi. A umale pai election eto tu la I mai se tama itai. E pe fia fo ni tau sala o le atu la I mai la a le tau wanga sa fatatasi. Ane te wa pe tu mai se tau sala to lua se tau sala ai mawalunga al pasene lo lato. Ia kapuch goodbye Felicia. Ia peti fo ia fala li tasi to o fo finga palo atu tu mai sistema ita ia le winga tonu ana le tala le foi la wato pe la wai se langa fo to ina nei e na o mea valea la vai e manga fangafa I longa ma fa pesca peki ka ko peki fo ia pesca peki ia fala li na la peki ia fala li de ke si le sam o te langona io fale ali le tu la I mai lava le fionga te rupi. Mo. Ja. Ja. Kusala kape. Wa o ia tu mau alo o fatu tu la I le fionga ia te rupi. O nga ati tilo iai. E te le nei le a whainga o I la tau sa tau whaie. E so sofa to tonu o le. O le loto I fale le a fale a didi. Ia, I le alitu. E te lea I le a whaina o I la tau. Atu la I mai e manu malo ia toi fo ia toi lupi. O I la, wata tau na mo lia I la tau. Nea nao mai whai fau ngale anga nei. Yo, I si, hei chapipi, o ngā ke inime. Ngā tonu lava. E mantuala, e le mawhai na mo lia le chapipi. E te tau na mo lia I lātou na lātou sa ia mea nei. Sa oa. Ia, se o tātou tālitalia. Tātou tālitalia ia le tūlanga o iai. Ia le tūlanga. Ia, o a whetoi o toi foi malanga. Peia le toi foi nei. Wa o te langona ta lofa ia batu fa mai senga le fionga le ali pa le mia e tu sai malona tau songa ia malele wa fa malele wa ale toa nyo ia man tu fo lenta to va ia tu sieta mali na toso mai lava langa wheelchair ui lo fa to lia ye I mai o tino ana toso mai langa wheelchair e sau e momoli alo ia fa alo longa o le lato I tu tino fa Schmidt e momoli te tono vanga fa fire fast ma le fianga ua pale mai lona tau songa to finga al pale mia ia o te tono ia wa leva fo tau sanga o ngase le nei fo I tamadi ia na ngata lava le matou feilo inga malana fionga a ono nofo ma siona a inga lato a inga umai I fefo I tau fusi le melesa yele le Apollo 11 nasa ia tua le lato fale mana iona matua ma ia ngata I lata to fela inga ilea fo tamadi ia mai nga yonga uso ma lato to fine ya Susana ia fa mai se le lofo le tua batu fa ma fananga ile to a inga ia ma fa pe fo ia a inga na lua ile fionga ia tawa le toa ia fa mai se le tua ma wa pele file mu ia auto ia wa mapo ia I mai matinga le tino ia le pe se breaking news le mai e mori mau ia e fa pe mai mori mau lo termine o lo pa filo inga al fast supporters I tuila man malo Oh, okay, I tutuila longo inga ai fato a fai malanga ale o le taimina nei po tae au. O te longa le to atele ale au malanga o le taimi e to e tali wai le na whanua. Ia o te longa o le taimi le na e o wai le to atele o le mamalu o le malu al malo. Ia whapea fo le taimi e alu wai le wa atele a tato mai tutuila ia. E o wai le to atele o isi le sa a fifio atu e whainga o le tātou tā lolo. Wa te loe le whea natu atu fo I
le finga le pale mia ave se pusa patuna masto ina ma sana 1.5 ai ala mela mai mamoi fona Olha ale meu ele hoje Koe no mercy ke le oe ia. Le ai o me manino tula epa. O le me manino. Ele i fa pena la fo mai sina pa uta la va e ta pena ele fa mo mo finga malo. E va fa mai. Ave sa o ale me i tangata ave fa lo me tangata ta bien fa lo. Ka fio la ke ua latu le pa le mia ku ese 1.5. Ia masanga sanga pai lake apatuna ele ave fo le ave le ku fa malanga ki po kokoma ma io ele te valele fionga le ali pa le mia ia loa pa ino ta se banga o sistem ta pu ia tanga fo de ta o mai atua tu lepa ia tanga ia i tam ta mun muri masani ia wa de pe mafuta to fero fo ile so lulu wa so bua mato ia o le tulanga le nei o ananafi e uma mai le fa mo le ainga sa ma awai tuai amateur mai o tatitia ia no til feita to to ma to feita to pa I fa mo le vala au vabe mai lava o vala au tu lo fa pe po ai sesi vala au tunga o le tina fa mo le tu pai e vabe maua mai sa tapusa vai asia ia o fa tu lo le ia le tina ia e maua o fe me le vala au mai ai oi ta o mai lola nei man rewa avatulo e male to atusi o te loenga le tinale nei a fonga ma tinane ai ana fa pe e ye ni camera lo le me na nga I mai ai ele ia to se fulu 5 minuti e ta tangi le longo le feito to se su e to pa mole pe mo tu pa le la fa ia ta fia pa mole pe mo tu pa e sela male tina e tu lo ia ta fia ia le I ma se fa mole o le no vidi mai nei se pusa vai ava tu lo iai pa wala na tala e rush fa mai to e tala no pe to mana o mia se pusa vai ia talo sia le tinale e fa fonga mai e ma mai le pokalami talo sia a fai o se mai tenga se ngase tu nga po se talo sia le lo fole tua o lo le manuia le tangata na e sulu mai e se la miai pena fai atu o le tātou Asia, tātou te ave vai lua le Asia, ma tātou tāu sanga I le tua, e mailo na mana, le nganga, o le whaamalolonga, a wala mai le tātou vaile nei o le Asia, mo le mamalu o le atunu. O te fia whai loa atu fo I latu la e pantaimini nei. Wa tau nuu mai le oka, se fulu lua ia Renew 28 Gels, wato atele le mamalo le atunu sa ili mai le tatou Renew 28. Manatua o le Renew 28 e au ngā externally. Politi ngā o lo ulu e mawhaina fōfō ai ia lo ulu. Politi ngā o le nifo talinga e mawhaina fōfō atu I tua. So se tō tonga maenga o lo tino ti ngā e mawhaina whao ngā. Mantua fōi o le mainga o le Renew 28 le na whamanino mai e sai nising fōma e le tātou Asia. E te tang umana e whaamalu. Ona e tango le ia whapasi le Renew 28 I lo au. O le tele, po le tele o le 5 suse ne tātou I Samoa. Na mili ai la le o lo pute. Ona o le whaupunga o lo pute o inai tau lai uma iai nerves o lo tino. O ala me tinga e mili lo pute ina ia mātū le Renew 28 e mō mālia le tinga po whiele vaenga o tino tina. Le la wato e whaamanatu atu wato tele ua ta ili mai ia le la wato saule le oka a toa se fululua ia tato tubes le watau nu mai ia wala au mai pe a whai e tau te mana o mia. Ia maritulanga le tato Asia ia le nā. Pe ona whamanino atu fo iai nisi nga fsiringi atu pai o la ele sa onga tatu a whai
o e wala au mai e te au e watu ai lau wai. Po se tangata wa e wha amauti noa ina, o ia lea o se sponsor ale Asia, o le tūlanga leo le barcode i lumo lau wai. E whaalalaba whapea. A e mawaina se pusa vai Asia, a mai e whaatutuanga i lalo le barcode, ia e mauti noa la lea, e leo se vai le nā le Asia. O lea leina a mai le whautuanga le company au tua le Asia, awane i tau o kaina ni a o tau vai i lunga o upenga ta whailangi. Le ia le Amazon, o le ia le eBay, o no i la tau nei, na o atingi whangu whapea, e ese le barcode, e ese le vai lei te tonu e le o se vai e le Asia. Le la tau e whamanato tia o tau nei, nei te watau a mai a e tau mamai ai. Ia ona tau tua i le Asia e manino. A whaapea i ese tua inga le Asia. E sa ili le Asia le barcode le tua le vai. Ona o tātou umai e tula e pai e ia uma o tau umai e matusa o tau oka le Asia. Le barcode le nei, ua uma na scan i Amerika le ofisa au tū. So o le scan la e alusa o lava i le sponsorship. A whapela e te ngase e watua ia la le Asia. E sa ili la le barcode. A sa ili atu e leo se barcode a le Asia. Ia ona e malia la ia. It's got nothing to do with the Asia. Lele na mai le fautuanga. Awa tau te whaatawina mai ia Asia ia lunga o penga ta whailangi. O le Asia e le whaatawa e se whale o loa. E le amai e lunga o penga ta whailangi. It's through the sponsorship o lato tangata members. Right. Yeah. Mo whanua olo o whiro e maisi o tua ngane. Ia o le uso foi. Ia tole a foa mui masina mua. Oi talo whai. Ia o te manatu o le na o e toi fo i atu i le mesa e whana wai. Te le lopo le ase aso e te toi fo ia i Samoa. Ia ia ili tatonunga o iou e au mafana whana o nei o walo, ia man whatua, ia e toi ta pena ili teimi e te toi fo ia i whanua. Ma lofa ia. Tulou lava a o iai le vaenga le fionga ia vui masina mua. Se fesilia tu lava lana fionga. Po wa mai lo na masina. Mai o le whanonga atu, o le whanonga mai ia le. Ya vui, la fesili. O fesiili po wa mai lo na whaataha ngase. Ia, lau fionga te whaasina, ia o le fesili na ua amatu, ia e langona lava, ia tatu umai o le temi mama iai mata tatonu e se mai pita ia le awa ia to sunga manuia tele tole fo na ua fesili atu ia to fine ia mo fanua tapsi o manuia oi ia le nawa e solatu ai manua ana e nei ia fa penele tatu te sa fa ole ta ai kapalolo. Ia o te mone tu faftai le fionga le afo taman malo le consula le ala na usawai ma palo fai e pera i rua mea nga le kufa mai wai te loa e isi mtabuta ua le aita tiri e iei e tato nunga a o Samoa whainga malanga a o i tutuila ona o lo o mumusa saili te mili nei tau tua nā ma o tau o lo o le fast supporters ia le tatou pāle bia ma whainga malanga. E te ia ua momonoa e sesi ia se fuala au whaasaina i ato ma me e ono lape ai ma ono tau wale ai le whainga malanga. Tau tua nā ma o tau ua ta ale fili tele le au wa ai vale tele tangata yo na ia loto ia ina ma ilato e lato tele lango ina whainga malo ia pula fale ia ne to fofonga ia ma ai ato lato ia a ole tuua ia le ia le whainga malo tula manu ai to e fo ia tu ia pio si upuna whaia un tasui se vanai te fisa mana ele la pata inga tu le epa ia panga foi le te titilo
e le tu mamaina foi e alo le fionga le ali palemia le foi e o ia le malanga le neia mai mane foi o le vai atu wa ia ali malu al malo guards le wa ngadu lui a wala le pui ngor soi fuole le tato a fionga le ali palemia malon fatua le ua tari mai ia le fionga fascina still going through so many tests. 3 more this week, otherwise I am fine. Much love, brother and sister. Yeah. Alofa te atu. Yeah, alofa te le atu. Tātou mantua pela o fionga I talasanga. Yeah, o manatu a maia se tala whatu whaina. Yeah, ona au tango mai ata proklame, matwaloa. Yeah, lelei whaftai lepa ia. Sa mo lau whawhonga le nā I mea na tutupu, o mea sa tutupu, ia ma mea foi o le tātou te fuafua ia tātou tāpenanga o le lumanai ia o le alawa se ngangana o sala o te tatonu o le aso o le aso sa pati le aso pa I o le atua I o tātou umafu o tangata keusiano ai o le tūlanga na iai ia manuia ia fufuanga o le neia sa ia manuia foilo o te pena atu le tō aso sa tai atu la epa tātou e whailoa I le aso lulu vai aso fōu pule alofa le ali I maua le ola malmalosi tō le foa tarasanga mo la o fionga ina e tusa e fo I mama I o tino ia soifa tō wha soifua te la epa ia paftai tele mo whanua tātou e whailoa I le aso lulu yesterday was saddest day for me in the water puni I the studio. Mai, ele o fale tu la epa. E ta puni atu le si fai tu toa e ta tala mai fo I le si fai tu toa. Le way well, memories in the form of yes. But tonu mo tangi au. You treasure those memories with you. Ja, tātou e wheloa. Arofa te whea. Manvira sa. Ia, soifua. Ia, o le nasa moa le atu pele. O na mai, ai leo se mātou tua whale a wau foi. Ia, mani tua whine ia moa whanua tupa I machera. Ia, wa lamar tam whai rongorongo pui ali I lau tu whita whafonga. I le whaingo whie nei me mātou te whaia. I upui ai I mātou, e fwoi nou tō whafonga ia o tau whaisita mai tai e whamanino atu I o lana whaino atu, I leo whapea o tinga ai, a paore mea ona o te pelo tua inga tangata. A o le afianga leo mātou nei, I o mātou tau whai atu pui ma, not so much pui, a lo mātou tau whai tala, le moni ma le whamaoni. Ia o mea o loo wa aia I le temine e au I na vevesi tai o le atunu. Ia ai lava I latou e le whapea fo I na e fo I latou e langorango ina le lai tu. Fo I matu te tutu matu o le aunga o nei mea uma. Tato te le maua se whainga malofi le mua isia. Lango le tau te whea ngai ma mea nei. I o tato maua se whainga malo e ono sa ia mea tinga. I o tatou maua se malo latu te manu malo ina mea whaingata. Le winga tonu le nā. Alu tatou tau whai whape tatou te whatupu ina filemu. Leo mea nā le atua whai. Mea nā le atua whai. Nā te whatupu ina au tatou lawa ia. Ia I tatou le ono sa ia o mea tinga. Ia nā lawa ai le whionga le lipare mia le te mene. O le tangata e lava le unsa ina te ono sa ia ai mea tinga. O le tuinga whainga malo le nā tatou te mumia. Awani o tatou mai matua inga mentality tatou mai whaatupu filemu. Leo se mea na tatou e whai. Mea patino nā le tua e whaatino. O oe mau. Ia lava. Ia toa le loto. Ia toa le mawhauwhau. Ina ia o tatou tadia tinga. E ngai whea ngai tatou ma mea ia. E whea ngai tatou ma tinga. Tu sa fo I pele ni me whaporkiki, e whea ngai tatou matinga, mai e tatou womba anga, o tatou ainga, o I latou e tau e mai, pele porkiki, pe porkiki po whea lava, o winga I o soifuanga maleola.
And this is our nature. Olea, ia maua e tātou le meo le malosi e tali ai ti ngā o le soifua ma le ola isa, le tau te, we are living in a sinful life. Tau te whea ngai pia ma whainga tāo le ola. Umana por kalame, mo oile ne aso. Alofa le atua e te iatu le nei tu lalolangi, i le aso pa ia o le atua taeo, ia o tō na ua o tō i le aso sā, manatu o le na ua fori ngoto fo i le lai nisi vaenga o le lalolangi. Pa maria le atua i le au whainga luenga sā tu lalai. I so se pule la. Io e la waina le upu le atua po le a le taltonunga o le karisia. Ia whapena fo le karisia so fitu, ia e matu i nei o lo lato sa pati nei. A o taiao, ia alfa mai le atua, te iatu le ola. Alfa ngia le atua, le whainga malanga, a le tātou malo, o lo uitutula na umau maitala, o lo whai ia tau wha mawai ma fast supporters. Tau tua nā ma utou, ia lo tātou taitai ma whainga malanga. Ia utou matala, ba ai ia se isi, ine i momono a e se puala au whaasaina. Tua i se ato po le ase mea pe tuwane i te whaoso po le lava se mea wha mole mātala o le fili e le moe. Ia, au le nei teimi, tātou tau mawaita e au fu ilisi aso. Ia, pe a angalele maile atua te atu vui, to le foa, alofa te le atu so. Ia, mane mamalu o le tātou au fia le nei a fiafi. Ia, alofa le atua i lo tātou wā, tātou tue whiro i se teimi o mōmua. Pe apule alofa lo tātou matai, iai lo suifua malona. Temine, lo tō una masani tu ila epa whaapitai li o sua, o te whaatou wha suifua atu.